wo fi akro carrying wo de na sem bi etete no pa wo de abedan me ma na kwaba na me mesa ne se ne nantese ene se mata eti say pacho ya no wakasa kese kakra mame ayo pacho awie wo na anam se wa ma ne so mente wo nka ena duku yi ni nose mask yin so mpese obi a behunu wo ho okay wadaroma boy enkomo e de na de wona mawie pacho mama ne nyina ne se nyine meku anati mata pacho ya ma wonde so kakra wai pacho mama ne nyina ne se nyine meku anati no onya anware me ntemi emre mu na na oware me nti oba ware me no na mene me kase na me mpena na me kwa mpena ba me obi a me mpepi me mpena ofesem na wo pe ukunu pa okay obi a me mpepi me mpena ofesem nti se me na no swati kwa ba wo wani ase wo de anya akata ohwene ne de twebra fon kakra ne wani ame anwo wa nhye me wate ai nti nke se me fa adwuma na me ba me ba fia itimi agudie ni ayin sa amepe e wodem agudie ben sa na pa wodem meni ni mienu se agudie edem agudie se ma fewo ma yesa ni na nti mi na mepe pa me ba to bo ma fewo ma yesa ni e ma de yin na mi ni hobi se me fa adwuma ba na me be fia mi obi a me mpepi na fese ba ma de nyina ni se ono na ese anytime me ni di nkomo se me be na me ben am kase wo me pese me boni jendi ma feel sisi a otimi kase wo ma bre na isamsa wa bre se nti meka nti o ma o kan ma bre na ma ende na madam tete so no an kase be de e be ba time ono ape na be ba mi nchi eti wo fra dwuma ba wa fi ukunu na ne be di odon komo kakra kwa wo se wa bre onti menya ohwe na wo so waja ne sa ti da onu ape no no beti bi yawe be e man try say me am request say bi am brace say na te so onu time open no be ba mi nchen nti wo ma me tete wa nti mi so me ye adwuma kakra mi bo ma de mi no obi a me ya kwalifo ne sa na me nti no mi wo ma na ya bia kakra wo ma no adwuma na miti na me call hospital you trying to send to a because hospital o twitwa so pi so amoamenti wo de ma me hu de wo nti me call hospital bia o me ya me ti bia no it me obi a me mpa drugstore nti me ti ko na be me ya me point my basis kura na me call hospital me call me so bia no nti me hospital say me sa ko hospital for utina na ye o ya na de ko hospital na o ma hwehwe mu na o si hwi ni ko nti ya mi sa ko hospital for na me ko na me doctor mi prescribe ko di lie mi ko na doctor ya say o hwe mi sa no sa ade o ye ja ho adwuma na mi so ba che de na me bo ma adwuma mi yi no so me bp ni ko so pa mi sa anko ma nurse ni je mi sa nti o che me na me ba no ye say me in was contract doctor e be na ye ni no say no oto no aye din nti e wana no say stroke nkaibo dia stroke nkaibo okay nti ya na mi su ana ono aye desta issue stroke nkaibo na ye o say apart from mutina na ye o yande bi mi ye okay bibia ha me nti di bensan bibia okay ono ya say stroke nkaibo ono ama me dro on destiny say nti ono na run hospital wa je me drugs nyama ano ye say hospital be abubu okay ano ye say me o ma me nyama say nyambo a chira me kon me ba kwa no ono ani ho ma doctor bia no akotu bia obehwe ahwe report nti ono a o se me nkotwa mitri mu scan bia na be fa mitri mu sa nyama nti me ko fie ama one so kakra hu na mmafo so mo nte wonka ka che obebre ana me bo me kwa manye say me ko doctor na say e stroke nkaibo nti wo ma madura na statement to say ade chi a me nko hospital o church be kwa me go twa sky be na be fa mitri no yes na ade ase me kunya sa na ade ase nti na ndo ade chi a nti menene metibe so say na me bo amane nti ono pie na me sore na ana sore kina mi
me so me ya na me so kunya me say na nke to me ahwe wana me sa fa na me friend say onye fasting no dey ombra nti oba no bi am say na me say no smacks ni ntino nti oba no oye say ti ma oni so pa am say e di asema am say me ni din ko mo wie no a wo pie no me so no I started I say me wi mu etwetwetwe me nante so na me tu ahwe no say me nante na me tu me nante na say me kofa e me nan di fam na fa twans na me say me nyina ya etwetwetwe no say na say dia senti no nyambo a ade chia we mako bibi grow for no nti ya na o ti mate nti ya koye no na nti ya anko doctor no kura for drugs na we say ya nkoto o de nko ma bibi grow for nti be ko na me frɛ ma me na me say ma be ko adwuma ma de say na ya me no say menya fast na me de na me so wa say e de mako be bia ma omo de dry de aka nti sa bra no kunu na de wo kwa bibi grow for no ho nti na stroke na hyase for the beginning nti no ya me say wa say de e de me ko ba bia ma mo de dry aka me nti no ye nhwe kakra no say makan wa ye de wate nti be nti o ha atwana me nsanda ho no ma na imuni e kwa na me video mu twetwetwe me nti be 2 weeks meba me sa monte nka de ma me hu visa Facebook comments no we can hear you we can hear babebre eja calling so betimi aye hu bibi ma me wadaroma na said your moye yente nka na anu odin na ono nso a na sam no mu awram pa ntino won pese obeyi nanim bebre any nose mask no any duku na se eno no eti macho your voice what enti akodu se unu kunu na ware ye mpacho obi se me mo ne tofa wone ne kunu na awade ani mu no waso ofa adwuma ba ono oni adamfo won pa agudie won pehwe de mo ba no akodi kunu wo se emi rama feel ena de na ekobe ma ne se ma bre gise wono abe ma no ape eno aba ne nche no ne na ba be ye bibi atu amu a na kire se gya wono wafa ne saa oho anu oti se ni tie ne ya enti okọ hospital na wakwa me ahwe ne ade okọ na doctor say stroke nkaibo ena ebo wo ampa stroke na yi na ti ama hu se ne ho adwodwo ena okunu de na kọ hospital wonu free hospital no ma ba bibidro hospital ya wo mo beje bibidro ho no aduru ya mo se mo ntie no yenkoi nti ya na 2 weeks na se mensa no adwodwo na mensa ni fa na emu ne dwodwo na me sa frɛ ma na me frɛ ma me se ma spell out na wo se ne sa dia omo san fa memra bi omo ye bibidro omo side omo fa memra ana me bo mi kuna ma me ana wo yese me ko na me hia me ma me nti be bi ko na ye ko ye no na nipa ne ye se wontimi emfa dro ne ma me enko ma da bia te se me tena ne nchen na omo sam ya de te se me ho beto me ansa na dro no wontimi fa entwa kwan ana ye boabo ye ho na ye de wo charge ye bibia na ye boabo ye ho na me kwatena me ma me nchen ma me so wanyini kakra ana wo behwe me nti wo hwe ma yale sem na wo hwe me na ana papa na wo hwe me no efre ma me enumre se woni me ene woni me wo nkomo ana me call papa no woni me ma me ana me ye say papa asembe mo so me nka no kra na wo start e duro no o hu se ma ye bibi wo me kunachi ntini me papa no si wo hu se wa ye dey ma fa me kunachi ntino me nka ne kra no na wo ko se wo ko hwe de wa ye wo kunachi na ko hwe so wo ko se wo ko san stroke ya de o se ti se ansa na o de aduru be kamen wo no hu se sa na bibi se na ma ye dey ma ya ansa na o de aduru na ye dey aka me to papa no frɛ wo ma me o wo de wo fie ho ayete ho na numre na papa no frɛ ma me so ne me wo nko ne ene akome okay okay to kana mechanic kwenya ede ekire no kwenu ne ye de wo he ma fa me kunachi wo fa wo kunachi e pa chan eti kukuna fa na chi ni na ko fa stroke ya de ne bra wo ana mi ntia mu won ntia na me kana ntia ya na me kana kwenche na papa ne ye se ne sa de a wo kana kwenu se na che papa no ma fa me kunachi ono hwan me ne o ya ma fa me kunachi na me se papa no kure se ma fa me kunachi na so de kura na ma ye gidi akura wo wi asi mu a chese na no obi ba ha wase bi kunu sori a wo hye kodo no de beta bom mu wada eti mi kuna danfo
wako fami one completed building mu enchepi eno obi so ba mi kunu wo mali mi kunu ko ye no nipa amene na mas me best no mama na fami amene na twempna ama mi kunu age aduro free mali dia ade na ma ya age ade nko a enti sebi enna be ma no wonna no se be ma no wana wontimi nka oto ntwem maje so fa okunachi ma stroke bone kaye ne ye de ukwa yare shansa na ya bisa ase de ade no waye no wa kirem se ma fa mi kunachi to ase enti no aya ntia na papa na ese na maka ne kwan de ma waye de wate nti oya no se sa de data na mi kunu nya wonya mbo na mane nti mi kunu ne mi kunu panyini no mo ba be hweme ana papa ne bo me ma me amane ese de aye no mi kunu omo ba de a tiso obo mi kunu amane na de wote ye no ni aye nti mi kunu panyini mi kunu ne bae ese omo ba be hweme nti ya na ye call de mo na papa ne de to mi kunu se o hweme no ade se na maye de maye nti ne de o se ye ne se ono wo nwu aware ba obi anya de enya nti ye nti no yen ka no se ne be ya me ho beto me na metimi ade de afri ono no nchen nti ya na me kunu panyi de ebu kotodwe o me kunu ni se disi eno entwe kafra ya na edin ya na ehun asem ka no edin devia me ka say if you lose little attention ewom yenhye nkran say ma enkoye saade na so wo ye wadwin say o me de me be ma o mabre na sebi metisi muntini kra ya me ya metimi nya hwe wo ye list mistake fit wo get man kra ba wiwire ama waso ye hye it's your body only to give her the full attention man attention no na nya sa enye ba nyina no madwini mu do mu betimi atena sikom ama wo Nibiki to na me bajo why na wo die na ma wo fa ukunachi what the ka kire mu die ba sa no de me menam no me yes na nya me intention enti nya be ma ba ko facho de eh papa enye be ma ba ko me ma dodo say na wo ne o mo dai wo kunachi de se me wo de akoto ni ere je tissue no wo se si ya wo ho de hwan Ndese me mam do ma bane akoto ene Eric akoto ene Eric na m do mo bae ena wo wafa wo ne o ma da wo kunu yachi wow nti e ba sa na papa ne yese obafre wo mo na de wo so mo ye ntin beginning no papa no me kunu panyin no yeto kosua ne some the empata na me pese mu se e die sem na Eric ne ka kire wo ye den na senka Eric ne nko na wo ne da ye mpo akoto ka ho e che ansa na we nyina e nti beginning na me tama na menya ya ye odwuma na me pon me ba na nsu oto nti nsu oto no ana ete na me se me pia kwa akoto moto ti mi pie na me akoto moto na store na wo ye ni mo no na me kunu apake ka esi wo no na gebi ene akra hye na chi ti na mikunu aso ge ni aso miku na ge na aso mikunu ana akra hye na chi na nso opiti ti bi gina store mu ana mekwam say me bo mikunu da me so ala edia demand na edia na ge na eji a waso wu mu akra hye na chi mikunu bi na no ka chem say ne mpna no nto ka say me mpna na me say wo say okasa 3 times and plan it woman be a what say your honor won't your honor it is a keke no kind na ma wo ko Eric ne nchen kan no am say what me ka e wo gana mi say won plan no nti me ko ma that na ma say na nya me fa the currency ni nti na o jangu ya na ko ho say wo mai sam say na mi kuna da aka kire me nti me de be atwa de ka onso be ye bi na ateka na nim se be ye bi atwa de ka wa fa bu anya de mama no papa no cry say mama wait my bisa am say olumai me ye bi atwa de ka o kan ya nti mu wona na nti kwa be na wo hyekawa e kwa be na Eric fa so say ope ma wutimi gya wo homa no ho kakra na me ko kunu ho o kabre na wonim se wo kunu wonim Eric nim akoto nim omo kabre nte chire me hu de ya omo frɛ ma me follow ma
Inti Eric only share in hotel and answer okoni fee and now about hotel. A hotel. One in the damn predator saying. I could turn it 4 times. When you could told that 4 times, means I know Croway. One will peer, time or pen rubber. Okay, next I know what to not him. Two who say pen would a chair. Therefore, the answer and fun, we were 30 yaka, or ringing away pajama here, or ringing a show. And I was like, I could turn that 4 times. Eric is way. A more wine out, you can't find no canny. Eric now you can't find the canny. But you said, Eric, oh, hey, you call Eric be was, and you on one day. Near because I mean, said, yeah, and we didn't want to handle. Can I come for any better answer, Perco? Eric now you can't share the canny. Meaning, I'm praying in a hotel. I could turn it 4 times. And Eric near 5 times. Eric near 5 times. It's the time I only want more than in and now couldn't know not. Who couldn't tell when change Chiano? Chiano, mammy. I do. Dear Bessia Siri. Ain't it Chiano, mammy? Dear Potin in our bar, and I mean cocono. Them buying and say a basana. No, on table, maybe free papa, one on me bare face, and that's what it is here. One in that's what say. A child. Who couldn't so what money? Big say me baha. Me just say, more better now, you know, say a duran there will card, yes, ye be a chileno. More than 1 money any be any area more jitum, so no better now. And tea, woman barco, my father said me auntie. Na me friend na me bona man say and sisi ade ne say na mayo ti wona me wona ni nya be man de enkasa mam no ye say wona ko ye de wa bona man ba no wo hwe ase me de me bona man na me aman de ma pa man de abona man nti no wona be nti wona na ni tembia Kasa sisi ankasa de na sinti e ma ba sisi e si a me ti senti al Eric ni akoto no e ba ye no me bo mama ne say de sie no de o say omo ye bia na ono so no hoto na mitimi yeska nko hospital no obia yinani ayede obia nya emfa 1 cedi nse nkese me ko hospital kra puti bi ka say me mama ne no ne de onko fa bibia ha bia maaye enti na chese wo wadwene mu no su se ukuni waye obibi enti na ama wo fa na chi no wanya sa ha wo no ono onya mehwe se ode yalebia ama sisi ba me chese akoto ne Eric no omo fa empata bia ma ntinge se me ko hospital na kra me bo na mane a otimi ka se me nka nkire omo no omo nya de omo hwe me ono de oni ska ntinge se bia ya de ni mo aya de no a ede me ko emergency no ne bi ono ede akire na chese yare na eku wana se abegina se Nensa no ntimi fanya hwe o ebusiafo nensa no so de ensa na se titiriti no wontimi miemu anya hwe enya mema nyina ne omotena ye fa ye chi ne fa ehudi o saa so na enya mema nyina na ne omotea wo betwa si aba benya nkwa wewu Eric ne akoto empata esese omode ma ba men timi yini yem no de bone ne che na emaye enu nti na waba wokuru no wa mema na kwaba na mmisa ne se eye den na de mabre sa wa ma mema mienu 54 e ka ho ye 9 o ma hye 9 goes straight ama ya ye ka obayi nso wo bre de na beka che okunu obeka bibi a che na nsa mama na kwaba ache dem de baye na se na de ha me obeto me beti ma hwe be ba no ti na me na ba se mene wo baba ko 50 years baba now what to say me aduma o e bia ye boko obey why ye bibi wa chechire no na ko chemu ni baby ya ko me chechire ni baby ya zo eba ne say na bedroom pempensuo ma say stroke de ne ya to fom ma wo ye hwe a enyi yi ma say wo de wa kire mu imi ni say ni nyina ye wanim sem bo me nkomo den ese o ka ka me de me ni mfa ho ni say
Service be ba na oto na nkasa won kan okure. Onye no kwari difo. Enti na etumi aduru sa. Emema na nya ba akopo. Wonzo ka se ni we se mu no ode o maba. Yeah. Onki kan chiro ode ono amu ni din nka nchiro. Se nipa ba ko na me nu a ode onka. Nipa nsia. Nipa nsia, mema nsia. Nipa nsia. Aba. Mama, chichire wade ni ye na ope nkwade a wo mate ase kata wanim de but why ni poduku no bon power abodwena se ho. Na mema nsia wabɔ mienu pedin. Ena ya aka no we. Eti woni chire me bobɔ so de di kan hwan ya. Papa wase bua no wo de chechire me mu wate na ba no se ye ma na afade na ekunye so no ko na mu wazo ka se mi na mi san chire mi because mi ha kura wa bakura se mi ni mu bibia ma wa mane ni mu hwe enti me ba ne se bre bei na wo hu se obei wa sha se ye fa wachi na ye no kura se na wo ne na se de wo ka no mama nye no kure enye no kure mi ni lady bidi agro omini di agro bi a ai me hu se ompra no meko ma no ompra na yi sei ai ntibra me brain na nyankopon tua wo ka aban so ne mbibia no meni ne di agro kwa semo na wo kasa de nya no no na ye na ade dada sunsu aso na aba no so nyina wo no awo nyankopon tua wo ka bra me brain nyina nyankopon fa tua mo amu yenu ka na ba ma wafo de den na usi wada esi den wadam fo koyo ba no kura no me area hol menu chese most menu mu nyina yi free. Okay. Me obi a me driver ni me twika me taxi 19 kakra enti obi o kura ne nipa no e frame se bia be fam yesi obeda obesore no me phone no lock na da so nyina wani. Okay. Obeba no no wafa no odidi bia atem obi kura frame ga me say sister bi wo e friend lab atonsu. Okay. Odidi na temu nyina wo ho no obi a me frame kura na be fam na say to frame ka me ka boy say me sister lawyer no ka no wai me bona mane nyina so una wo ye wo niema na wodi na de fear one na won chen da ba ko kurampo ye no ka chim so ko yi e wo mukuru mu wa bodi no ogie so wo ma na ye dum light me ne ka sa no dum me shede tu ka me ko kuromu ho obo ma me nkwada ba bi da nkwada ma bi iti bra ba na ne mema ne hiehyia no one bobi wo ye mosquito yi ni wo ha se fe ni ju obasire ko we ye se de man ye no ko kuromu obedu ni wo fo kuro na me shede busan say iti ba bia wo ko bukumu won wo to afuru adu an mo fo kuro me busan ho asemu nyina enti na me se bra ben na woni mema ne da daytime na ukunu we wo kwa adwuma oba ukunu kwa adwuma na wahwim pabam na hotel akabeneza so ne kan room sempa ne de se hwa woni room bia ne mpesi ho eti awia kete ukunu tisti anim oba be papa oba kwa na no na won na twere da ha twere da na sehum sa na bia metire di onim no ene nipa ko no obetena ho no obi anim no say ma asem de na ukunu ya ma asem does it give you the right to for mema o ye kra na o me kra be no to be catch you say osimi ye bibi na wontumi a me catch you say ma me say na wontumi a obetumi akọ me kan ho ayi nyina kire wo ya rensu ba ye me na me de wonante ya ba bia be kase me ntua ho ayi be na makotua say me no nyina na ekọ e ma kire oba sunsun sori ne ayi bi wa ha mu kan ho ase mu nyina kire say but me wa mama ne o as you can see mfa nko a na matu kan msa do ko ano dia o se sunsun sori o ye say ma bigire ni papa no na ya so sunsun na wo pa ho to anase wo pese yade ne ka so ene obo an me ka se o me nyina ye ntu kan ye nkwa wo ye obi ka de ka me ka se o me nkwa o se me amenko nipa me obi tem na me ka se me kwa no akwesi eti ukuri ntu ka mfa wo nkọ ba bi se akwesi mi junction on mama nante no atu ka de akoto se me ko mama me na papa ne nsem na omo behwe me
and we took a free. Mammy, a man see a bubomudina menshadi. Eric and wine, me tea, I say, where Juma boss or crow, penny be crown swaggy. Huh? Mamma Insiano, I shall say for baby. Send me a chentino. Hey, me tea, me, Bama or breaking virginity crying in the D, me kind of pa. Ain't Bama be a one another be as how kind of. I quite different in it. It's am passa, Memansia, Opa Hoto. Said I says no. For an domina, and do a more pataba, and taka Eric or modern patabre. Or more, yeah, or this kind of bar, or send me a minky pin at Fanco Hospital. Sana called my cars will be for one city be meremy. As I make hospital, was who needs car, men can't show or me for swab or mania. If I the bar, I'm going to better. Where did this advert in Mikayo? I'll come why you're tuning in. Where the Matia, my fede, Chesa Lumeha. Me tell you now. Oba, so say who could problem ben pa, problem the same. Now, Bama, you wouldn't be an account. Says I'll go to Eric, and I'm doing because because oh, mamma's can't go hospital to see her because I mean more money. I don't want Jana, what dear. Mamma, a bus I may bomb for more money. Am I a dinner a call or my memo? Sissy, and because my many hour. Sep Uban de acquaintance, I mean to an internet be to care their coraneba. Where you was all no about fan up to now, my. No, me as a make a bonnet for no money. Or my minister, there be all my men call no one in Becassa. I have him to say. Now, me bow, why yes, I dear China, the last time she and I 11. Almost a year. A year. A year, and I could Tomunson Salmon so by Eddie Bessa. Sending Nana was it some years, baby, a dream. May met with another crack shock overhead, no way say be a Arabia and you now. Because started call hospital, mamma call ye. It's why a test, why HIV, why hepatitis. That day night, stroke on the stack here and Estati and Anna. O me 70, maybe beside, do I allow and say, as I'm then on be. No, see me be a juma, me pay jumana. Me do couldn't claim me, a dear same claim. Pay jumana, may home famine, doctor, as a member, and say, report to me a dear, or say, HIV. Now, HIV no one positive and negative. Me chair doctor no say or normal bibie no. Ebi nim. Who could you would no? Over one be. Mani na ono. Ana Obama wa fa na chi mama nsia de. Over one be me pese me ti free wo ho. Odo ewu. Me am ma odin wati me fra obaya. Over one be. Ah? Odi na metie na fe mabisa wukunu. Obe ware ni biem. Na me ya de na that's what it is. You ya be. Aja. Wo yiri obe ware ni biem. Ma be si be bia do no de. Is mean to me be. Oh. Say enkan fun so we nipa ho. Ma ese fun so de ba ko na me nu bi ne nsia de ewani da ho. Memensia. Eneni da ho. Stylish minim se akoto ubenya akoto ana se Eric mu bako asaba ye kan ayeye hwena no he ya asemu ayeye mpatem security ko na aka no fan o ni pe krampo wo ye obe ware kramu na mo se di na chi ne ba na sori ba ma no ne dai o ne ye yi na obe ware nyina wo se mu meja no mo se di na chi ba sori wonye so se bia huhum bi na ye ne sa mame akomo ofie tumi bi wo wa ebowura wa na ye se kodi bi na epiapia nko wa bibi sa ho wonim dia so say Stylish akotoni Eric fra wo mu ba ko e na mimisa no se obai wano de ne ha nyina me mama ne ha nyina ne se akotoni Eric no wo ko hospital a me ba ye se enya Eric rate Ghana man mu pa ni hello papa what to say me de me ho ye pa na wona wakwawe obi yire ama se stroke wache no a edu so wakọ hospital mpata ne ade ese wo de ba nyina won fa maaye no
Hello? Me say, baby Abaha was say, what funny kunachi. Bama crown and the funny kunachi, the say, I was say, ya war Eric ya. I'm a stroke we had not to form. And Potter as I would buy, I fancy a Jew 1 year, my bema now, one tria, or call hospital, I won't tria. What the what, Basia miss out? Why? Oh, one and water, what's the one what I'm planning? Okay. Hey, catch it. What be you ready? I am funny cow. A man will tell you I did a cow who are just someone who the effect. Obi ba bɔ ne yire ho ka bra ne ho ade na du pampanso bi ne ho na mato so no menomena da ase na teteta ho wo be wu kwa style safa ne to so ampa se woni obe ya da big mama bre mo me ho me correct no krenu me mfa blame ma Erico cha deputy odi mama me de mama ba ye yayi wonim se wo kunu Eric one time na mfia bonte no de koto ne paso o se Eric so nim so oku so wajimi okay Eric nim so oku en na mema aba no so obi kwati me ka cho say about sharing no ananya wuku na me pe no wo na me pe o yeah it wo no was a we su adwene to the sense that mema makoma kunsia Bible kra say adwama motete ntem de sa wo pa bre wo so wo pe o se sa wo pa fa mema makoma kunsia ada wo ye kraman Oba wa ware meba Eric Nhyira FM oh office be just ade na kwa nanim na na dukunu zo watwe ba wo de opa kuru ti kura me mfa ho mesra wa ho tonti na oba ya yaje wa yeti wasem no why office na also table mu ma ne dogi no hwan ya be ma be ya afi na eyi ba o information eyi ba saa eyi ba me phone so saa Bema ben office and I want to have this an affair. Yeah, we saw table now and then doggy. Bema ben. I made a chow when ye me dofo. Bible class one in it said now pair muka. Or you no cough so the becho. Bema dear, what may you stand? Nancy one who toss a bear who beto. Ninsan 83 I said, won't me find your Bema ben. No question no be that office. Who could you couldn't him? Who could I saw upon a chow how? If a man see up Bema in Shannon Sawuntini, Bema dear, me and I'm a mention. I finally say, well, biology and Adia. Biology. Evangelist biology. Subject now, they share you know. I course there. Yeah, biology, sematology, pharmacology. Okay. It's biology, sematology, pharmacology. What's it who Bamana Shannon Cromoti, a cabinets and a tray? Shannon Cromoti, Shannon Sawuntini. A Bam 1 year, yes. Papa, it's Shannon 9, Shannon say Kurano. Evangelist. Office in your home. Could you mammy a new year? Oh, one qua. A combedo, O conso yedi. Too bad they overturn fee. I saw Kono Moody. Naima. Minia Bearman, Minia Bearman, bomb is some man. The entire bomb is some man and I say, you remember you know, was a command or the Tehano. Yeah. A command or the Tia says, Siano. Naima Mekramina. Make I'm putting myself in his shoes. Yeah, me one cassa. Me who ya me a pa. No, or san cassa when you nature your Sunday or banning nam. When you nature so na to a hole because you're this year. Yeah. Bemanya Mishra. Oh, wabotre. I do be actually. Yeah. Because say you nipanim bia. Koko yache kra. Nyaso kwa yache. Nanka dia sikura nye. She anana make us same be evangelist. Mama fa we ntwem. Na oba bi a dream no. Ya mama part I releasing our befi. Story ni hia me. Ade kro ye hia me. But Brahma na wodi ni njemu no. Yes.
All hope was lost. Yes. 15 years ago, Cabrante saying, "Go on, go da." That's right. As we generally court no the train no pajama shirt no no ba. I'm fight here my you man be. Now you from the anger me here den wo. Akwana say man national. A story when you know you papa ya say any dim komo because me hu say there is a hope. So betimi age oba na bie mu na. Sure papa no. Ow. I'm Facebook. I'm see Facebook Insura 104.5. YouTube Insura TV. For TV ni to Adom TV. But show wa ba. Wa fani kunachi mema ba ku mienu miansa enum ensia. Stroke ya che no ni fa nyina adwojo. Wo bu nkotodu a wotini suo saa. Woni kuna. Papa. Yes, Nalo na. Me metu no den ekoso nyina no. The obana ye ni nyina no. Ba na me hwe papa no from the anger of Adaro maka bibi kire obey wati. From wati papa. Say wa ya mobo. Just ba ku kre na denchi. Ba ku ne nam take yi he ya friend Joe. Just am ko tinase. Nyabutransa. Bi ahwe ye kan bi su kura na bibi kire o bibi ni akire any tension bibi ni akire se ne ho ana ne de keke lady nam ni ebra me bre nyina na sei na so na me se maame me ne mum na ye free ko me nya bibi anka wodu aburu na yi ni nyina anka aba me so edu me ka nse won so bro wa buru ho nue ya na asa adane aba wa ma ye mi sa se mi so a don ebi ala bre enso so ni tabi o ma ye mre awo so me ka nse se bia me na bia me ntumi no na bia onye ye obetumi akọ se bia me yo bibi na se hawa obetumi na wa hwa ko otimi pega mama won na di na we o ye mi wo anya be pe mama won not we naima tie ya asame ni dance twa bi ya dance according to the statement of Banama wrong. Say oba bia de bi betu ne tirim oye mi say ameye obi atuaka oba osaka che wase ade ba kono se so kan se so ba no ahun se na limu asema se o shatapo no kana nutum okay hwe se enya me pe enya opa dia na nka ba ko bi se enya opa anka ba ko bi okay ba ko no krampo ni ko se to akoso e ba ene otemase okay enti se akoya ba ma wei aw sabi sam nyina wo mu naima aw say am say binom di bia na o ma di nti obi sa na mema ne bi otumi modi yeah yes atitiri wo yeah enti naima ye ni aba no se enka wonni mu a anka de course nyina ne se ne obi sa ne statement bi o se me de pe na yaresa e kire ne se exactly ayaresa o pe nyina ji papa yi so san de o to ne kam one say nyina ye gina akora say ujuru janse no so no wasan asime oba no ehia kasache na naima mesre ye say ona utidwom sadia wo de we dwan na utimu no sabio ensemfo ne nkwasa asem ne nyansansem nyina otena so na wo hwesan say udo ni panti mesre ye mpa kwan ye befa so a abaya no ebeto no na afi aso okra no mum ana waje ne mfo nso atu me ne hwan ne se mbebu ne fo me amete me ne hwan ono waje ne mfo nso ayede atu ebi na Yesu ye no nti ono ne nyankopon tam de no anasem ne mum Yesu asem oka se ko ekoye biem papa wa daroma mesama ba wonchen biem sebe obeya na akopre no wanya ne yade but baby a medi dru ne se Eric no wo fa hin mame wan kire baby wa me ko se wo na ho kire wo ya fra no ya wo tie ye ya no wakate koi anko baby wo no na ya mo frɛ na me tie se wo so wo yi sister oduko no free inside ha na me hwe wani na me hwe sai be na Eric no wode ye wanti baako enan na ati me de ma no ya ukunu ma obie ebe ma ni nyina woni omo da no dade so oni omo da no protect ho mo she condom ni
mama nsia ne nyina mo nyina hye condom de ebeye ne say test na wo so koye ne de ne ani ho enti kofa test na wo ye ne nyina bra na baby Eric won yenkonko hwehwe no yenhwehwe akoto papa ayi Fred yesi ejema why ensia de do dodo wate enti de obeyi ni tibia no yaw na ewo mu ni nti na ne ho ntiminto no kure na meka kire wo ne se wan release yaw no a abusum fie nyina se wan yi yaw no a oda boko Facebook for bi so manage ho o be ko ha ompene na de Teddy would have what's it one fine adjuma and Wakorinsia. Because I said, program empress me who dear. Do any ABN let me say, what can you master more? What can you ma Obama way in him? What can you master more? Actually, Fabi. Oh, I saw a catcher say, want to me a quack. Obati minti na ate wonti pasa no abonia to free na de yesu ni madam fu pa sanyum no a wo da wato wo bible da kukum na wo hwe Abraham ni David no ne ade saa enye hotel na wo kokoti biwe wate de wo ka no ka che be ma na etwacho na yen sorry ko test na wakwa akwaye no ko fabra na yen hwe na yen hwe se ebehu Eric ne akoto na de se be ma bia yen fama no na yampa yarhwe papa ma yampa doctor bin won show na wo huntimi nto de o kan eto mitirim se menya nkwa na mitimi hwe mema o mo panyi ba ko bi pa kan fe na danchi panyi pa Nicholas hwan akoto yesi wa ba da Nicholas no wa ba bedu fia de wo ma sa say dabi o ma sa say eti yapon a papa wada ma betwen kakra akoto no ne yesi wa ba no eti yenhwe na ye nyina ye ntenase na ye mfa ye ntu ye obai wo wu a menye ni se onya hwe as a hospital no eba anye se bia nkitu okwa chese de bia bebalu bia 1000 bia 700 saa ana mka se mo no ba bia matutu adu mesuma brenti bo mu so amane ni bi no mo so mfa nko bi ba akokura wo se nana danchi brewo se 30 million to wadimu aka 70 mimaji ana mka jon se minkaza meju obi asika o anti wo de nka omu nso omu na hwehwe wo mu na akofa sa ha wo to mu mfa hwe o yare to mu hwe o yare ni wi a na ekire be obi bia be don be kan matumi no mo aka nti minji obi asika emema dindin no so sa na so hwe omu ye o that's the fact mo mu hwe o yare omu hwe o yare wi a okay na fe ye hunu the next to go okay me fuaso ya anya na sa ma no be ha adwen eze wo fa ukuna chi wo fa ire chi na yade a ba ya nya yade en fa ko ho ne en hwe wo hoto wa ni ade aye frɛ no anya sa yade no kra me yale ya me ba fie no ma me wukyire mu ma okra na ho ya ye hi da ko be say wo kwa ko hwehwem no ko hwehwem wo se ka ne bro ne so mpa se yade na na yade aba ampam so me hu a ya me pa ma yale sent na papa ne tu mu no twan and Nicholas want to me ama ye kura no ma 5000 yem fa nto akire ne yem fa ma doctor no hwe doctors ye omdo so ha no mo hwe yade what you say ai JM Ado and Sons what's bodies olive oil olive oil dua no kan en wachi mu pacho enie ahempa ye nko ane de bo ni mienu nyina wo fi akokare no de na sem bi etete no pa wo de abedan me ma na kwaba na me mesa ne se ne nantese ene se Martha eti say pacho ya no wakasa kese kakra mame ayo pacho awie wo na anam se wa ma ne so mente wo nka ena duku yi ni nose mask yin so mpese obi a behunu wo ho okay wadaroma boy enkomo e de na de wo na mawie pacho mama ne nyina ne say me me ku anati mata pacho ya ma wonde so kakra wai pacho mama ne nyina ne say me me ku anati no onya anware me ntemi emre mu na na o ware me nti oba ware me no na me kase na me na me kwa me pa ba me yo obi a me mpapi me mpa no fesem na wo pe ukunu pa okay obi a me mpapi me mpa no fesem
na no smart ikwaba wo wani ase wo de anya akata ohwene ne de twebra kakra ne wani ame anwo wa nhye me wate ai in case me fa adwuma na me ba me be fia itimi agudie ni abayi sa amepe e wode agudie ben sa na akwa wode me ni mienu say agudie edem agudie say ma feel ma yesa ne ma ntimi na me pepa me ba to bo ma feel ma yesa ne ma de yin na me ni hobi say me fa adwuma ba na me be fia imi obi a me pepi okay na fese ba ma de nyina ne say ono na ese anytime me ni di nkumo say me ben na me ben na mkase wo me pese me boni jendi ma feel sesia otimi ka say wo ma bre na isamsa wa bre say nti meka nti o ma o kan ma bre na ma ide na madam tete so no ankasa be de e be ba tam ono ape na o be ba mi nti eti wo fra adwuma ba wa fi kunu na ne be di odon komo kakra kwa wo se wa bre o ntimi nya ohwe na wo so waja ne sa ti da ono ape no no beti bi yawe be e man try say me am request say dia ma bre say na te so ono atam ope no ama be ba mi nchen nti wo ma me tete wa nti mi so mi ye adwuma kakra mi bo ma ma di mi no obi a mi ya kwalifo ne sa na ma nyane nti no mi wo ma na ya dre kakra mi wo ma mi adwuma na mi ti na me call hospital you trying to send so kakra nti be call hospital o twitwa so pi so mo amenti wo de ma me hu de wo nti me call hospital bia o me ya mo ti bibia no to me obi a me mpa drugstore edru me ti ko na be me ya me ko adwuma be se skura na me call hospital me call me se o bibia no nti me hospital se me sa ko hospital fofo nti me ko utina na ye o ya na de ko hospital na o ma hwehwe mu anom se hwi ni ho nti ya me sa ko hospital fofo na me ko na se doctor me ti ko di lie me ko na doctor ya se o hwa me sa no se ade o ye ja ho adwuma na me so ba che de na me bo me adwuma mi yi no se me bipi ni ko so pa me sa anko ma nurse ni me che me sa nti o che me na me ba no ye se me yi no was to come to say doctor e be na ye ni no say no o to no aye di nti e wana no ye say stroke nkaibo dia stroke nkaibo okay nti ya na me su na o no aye desta issue stroke nkaibo na ye o sen apart from utina na ye o yande bi mi ye o ka bibia ha me nti di me san bibia okay no ya say stroke nkaibo no ama me dro on the destiny say nto no na run hospital wa je me drugs ni ama no ye say hospital be ya abubu okay no ye say me o ma me nyama say nyambo a chira me kon me ba kwa no no ani ho ma doctor bia no kwakotu bia obehwe ahwe report nti ono a o ise me nkotwa mitri mu scan bia na befa mitri mu san nyama nti me ko fie no ama one so kakra hu na mmafo so mo nte wo nka ka che obebre ana me bo mi kwa manye say me ko doctor na say e stroke nkai bo nti wo ma medura ma starter me nto say adechi a me nko hospital o church be kwa me go twa scan bia na befa mitri no yes na abias me ko yes na abias enti nambo adechi nti menene mitibe so say na me gba amane nti onu pie na me sore na na sore kina mi so mi ya na mi so kunya mi say na nke itu mi ahwe wana mi sa fa afu na mi friend say onye fasting on the ombra nti oba no bi na mi sa na mi say no marks ni nti no nti oba no o yes ti ma oni so ba am say e di asema am si menene di nkomo wie no a wo pie no me sore no I started ase me wi mu etwetwetwe me nante so na mi tu ahwe no se me nante na me tu me nante na se me kofa e me na di fan na fa twan na me se me nyina
na ye wono yegusu dada Ghana ni afade ahodo Ghana mamre ni amane Ghana bakwasam ahodo nyina no wo bradwumade so yesanesane mu kakra na fe ye de amamo eti uba na ho mafade yi se de mesi esie bihu ya na kyerese me kyerese me ye Ghana mamba pa nkasa ya Ghana de hye konkon ene emme baby a wutie me bia no me kyerechia usronko ekwan so mu donti enene ya ba mu amuti wodwa hodo mu a driver for taxi drivers structural drivers baby a wotimenga bia mechia na mi redwa no nyina headquarters na kyerese eye Kumasi eye Dubai kejetia Dubai eho ena mediwu eras CA na machiachia mane mema mabadwani mu mema madwuma yakopa wonhira mo na wonya mo kese pa kwose no me nsa bebo apam a ye besoso no na ampade mo de ba yese mo beto nyina no yato ama no asa sanso ena mo hudo nti yato dwumade no apete ba bia ya kire se wudu Facebook a ya da mo live e wo Facebook ya enye asem ketwa ubo Nhyira 104.5 FM live on Facebook sanso ena ya da mo live wo YouTube so wadaro mebru ubo eye Nhyira TV a obeba betu ye wo me ma Facebook ni YouTube arefo nyina no akwaba midin aya ba akopa bidin edi Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia majoso na afe masa machewade yene twede ampon na munti yensere ne honante na wonnom ye wonye ababa nkyere kasa wonnom ye nyansa ebedusi ebepon na wonso wanya bibi efremu evangelist grafter day won fa yen twede ampon sa na yenko samuna so bieni ne bieni nyansa wo batampa ni tumfo nyankopon a wadoye edoso na wabasa trefa wiase nyina so anumunyam kan udinda pempenso ya pasa de bia o mayetenase a ye ba wani besre wa hoode ne unim de no nyansa basa ya adom nyankopon ye de na Ohemaa shawunsa erade te na no manim de ne nyansa munyedru ona nim de ne nyansa fru abedwafo yesre wo tumi ne nim de ne nyansa de atijuma atiefo na hwefo nyina nso ye de oba wanim ajapa kronkron boye chidom na so de efri ase asepa asebrebra odi yekuku wiasumdwem a waseda mpa ya num da bierada yeni esra Christ udemunti amen and amen area bia me ma wawie futuo ya wode bebo wontoma no na wode anante eno tinna makacho se brofo no de ye de ni nyina to baabi ene me ma utwi de ye kurom de se be ya wo bete ase yie eno tinna asma me de ma nyina ne se empanyine se wo si achi enye woda ehwa na wotafre ehwa na wotachre manam debia se hwa pro se hwa ye kro se sene wunchie sa aye den mame mbubu mu famra fom famra brabom na menchire obibi kakra emfa woni tebia no de ete eye adwuma na woye wu ne se adwuma na woye na katua ni sa nanso se sei na papa bia nya maye ne de no amu na wo hye enti ye no ye na ye ni ye na mfa eye mfa so de bi mrew eye awade eye wukunu utim se niema nkoyie wawade ne mu niema nkoyie wo yire fam nanso enya nwu ye ne de no amu na wo eti osia che nya wo da hwa na wotafre ebe ya ye ne yie preko se be ya wotafre a wo bete de wotafre a wonte nyonyono no fi se enya nya yie ne de ehwa ena wo hye kakra me de ma ono no ye de adwuma bone na pa adwuma pa enti de tie bia ku hu na ye ne yie na yeden ya debi ebeso abapa bi na ede amount na watwe we mu yeguso a ye kire eye asante amamre ene na kade ya kire se nya asem ketwa mema Adum TV arefo nyina akwa ba mema obibia akwa ba bomoden a netina eye u TV no echi efama me wo hwe me ntuma ya efra me ya said ye sifa na ya yo no a ya pam no asante star eye slate ene kaba ye twesi so we your performance kama pa me pa chawada Rita San Clothing wono ene dwidwi misa aseta yi kama eye Pankrono Estate ena obehu Rita San Clothing me pa chaw ne number no eye 0541 413804 0541 413804 Rita San Clothing ne number no eno no sanso na ohwe mense ya eye asante agudie pa na kire se yedi agugu mensa kama ya enye asem ketwa eti ba na agudie komwade nyina no eye asante akade me pacho
tete enhwenia wuyi mpempena ne eye ska akọ ne ma ye de siesie ye ho no enhwenia nso eka ye ho wenom ne ntoma ahodo na abafu ne menti ye mfa ngu ye nsahwe me nsai enya ofe efe pa hwebe nkum yi nso nti me chechiri a na chese majemu na mde amaye we otumfo se tutu what you say ote kokosro eno no eti ba no hwenia wo ya yefro ana ba bia opese ukobia na opese esiesie hu emma wo ya kaniba padia na eye manye ajo beads obehihye kama ama wo hu ayefe wodu top higher me pacho ewa ena wo behu manye obesiesie hu me the number name my friend no see and the beat ne very affordable but expensive just say me can expensive out him say efe the number ne 0244 828802 0244 828802 ayamanye ajo beat obehihye kama enra ye di nkoma fa awade ho ye wo ye kire kakra kire o sede na nka aka ne awadeje atie na ye tie entike nei enya fe na meboto moare na twen me ye me kokoo bia ba ma be ye ho ade bia ani wo hu oba no no odo no wo bopini fie na akwaje no amamre kwa so eno ne awade kan no ya ye eno ene ye be se di nkomo for nanso ansa na no kai se yasisi obi ye ebu obi kwase a enti wo ba bi e fe na mereboama wodi mirika pa na wabetwaye wodi na sema ba bedan yen wo firi amasaman ti amasaman fo ho a monye meso ye na me mana kwaba na ye ni nkomo Mary I want to say bibia ye boko but so kochi andaka mo so ye di maye na baby edru no Mary asem no edija enenam Mary boy nkomo de na do bai but so me din kan adawase den tse ma me de me ka me so me de ma asem abeto am sempani fo mun ka bi ma me me kun enete na mawo mame ensa be ma bako e ma mienu enti me fa ye fun ewo me ensa na chi woni be ma kro no ana me be ma kro na na ma ensa be ma bako ma mienu okay enti me fa ye fun biem ewo mo fa me ensa na chi na bra me fa ye fun na me fa ye fun asase bia me yare ansa na me hu se ma fa ye fun eti sa bro ni mu a me yare ye na me wachume mu na me si o ma me nko na me ko hu doctor no ma me duro na me nim senyin wo ho ti bro me ko du ho no na ye hwe mi wie ye ma me duro me dan mo pe na me twa hwe ye e wo hospital ho a e duro ben sa na ye de ma wo pato endro na ye de ma me ne de man hwe duro ne kra wo rubber na ye de ma me nim because me free doctor no ba bi e de duro ni ma me na me pie mu gate na no ho na e ho na me to form e wo Oduman hospital okay enti bro me to form na mo rase me de me koto ho no me ngushe baby e de me fire kra na me nim ti me di 4 days our hospital Oduman hospital ho enti 4 days no ya free me kun sa wamba iti sa time abayo bi a me ne ne ye ejuma ono na ya free no ba ye no be hwe me ti me free bisuanfo ba no bi enyamba enti 4 days na chi no ne ma me ko twa scan some person mu ade kra ha me because ya ma me draw see ya ma me nyina so me hon to me eti scan na chere say ma fa ye fun nanso eyentafo ti moja no esie enti ye fun fa no na ma wutwa hwe ya na ye fun chone ye fun na ma mi twa hwe ye no sabre no na akoda na wa wo no no anya sen ansa na obetwa hwe no me pa cho satam no na ketwa no wo mu no ewo 5 years okay ansa na me fa ye fun ewo nechi yo be ma na wo kan ho asemi wa ye ho ade me pa cho wa ye me ho ade me wo me ansa no ansa no ye me ho ade okay to aso ti me pa cho mi tosho ya na ye frɛ no say oh me da hospital na so oba 4 days nie busuani bi amba ye eno ani abofa na me ne ye ejuma ne pɛ ene ba ho ti say ye hia edura na ska bi kra na this abofra no ne betua e de misika betua enti na numre 4 days ne numre ana me hu se me kun abant sata na me ni so atete me ti next for cha me hu hye omo ne make kasa so onye do open obi sam say den na yo ne kasa e wo soro 4 days ni nyina wa ma ho enti ne de to so 9 na nwumre no ba e no pai den na yo no si oh pese ma fa ye fun na ye ntafo eni ti na e ye mesa no
Minya kan ye ma no kransi no se ane fa ko baby a okofo mu free ye sasa fa ko ma be ma ko a onyem wo eti ne krasem ni misu pa ye okawie ye nso no dane ne ho no ko ye when bisa say bi a ya ma medru ana say e bi a metua be obi ana we no ko ye. And the other member Peter can teach you unexpected pregnancies in the bar. And I ready all the back baby are free, baby I can find no so no and now no before Friday. Be patcho Debbie. A yokuno patcho no. You. It's your fee or coy. It's an emerald yes you ye be me. Nama coffee, theatre namaba. See ye me no before obi o mejumem and obey me coffee, stebia or tomade or baby I mean so me tomade. Because do fear no. Now ni ho ti obeto me se me da ho when bia me for 3 days me nko a ti sade na ya minute ya che me hospital se me ba mama fa de emu yedu ne se be ha me ti be do fie se bia me se nsu okodware o se me yede o se me didi o 3 days when bia me ti mama me 3 days ni nyina no ti fie o be pato no ti fie o me ni na wo fie ho so bia me me pene su mi su na me tie ni na bia me 83 days na me firm abusia for na me chere me sister penny for say so dey ya me no papa no so mbia me enti no so mama fa mbia we dey a enkranfo ayi na dey aka twi ho no omua me on kasa me ho say bia medidi ana say bia den na ya me saka be ma me ne ti de minim say ke bia me yare kra na bia obeso me mu e bia me fe duro bia ma bia be no madura na we ba on kasa me ho mpo. Okay, two friend wo busuafo na aka say che wo no. Me ka chom say sadie eya me no. So mama me famia mewu. Enti ama me chiriba ye friend Teresa no try the voter region ho. Enti ono ana ye say ne sana tie de a obehwa me kakra. Enti ofra me be hia me kwem na me fa aka. Ti me kono sade na intimate me amfa mo famia nsa ne nyina nko. Me de ketua no de no so wo mu no pe na me de ne ka me ho koye ohu say ye fifie me kra ne pepepe say me komi sister ho me kra no wa ma me hwe wenja ye kwan ye tena ka mu pe na de 10 cedis e be share akra ne nsam oba no omu de ye pe nyina na keto no de 10 cedis e be share akra ne nsam o kra ne say wo fifie no ka say ne kire so de eya me no on fi me se bia mewu se de ne be ya mi o on fi me nti ma fra me sister mo se me ntimi na Teresa se me mra na on hwe me kakra nti wo kan no wa ma hwe wa ma me hwe ntina ka mu no de 10 cedis be hwe unsa e di anka se na asi oban ko ma wo boye ene se won se de mesi agye ada akonwe ne se tine ka ba hwe na form nya form correct no fana sa se de obohu no bia obai frinkan wabedi nansa wo kumase a woni obi a wo so ye no asam ya ahye ne so ye nti na waba nti name pese ye tie wo ne ehunu ne pomasi brepreko ekowie sen wo ntafo no de na asie bra wanim kakra sabe ya ye be hunu ne pomasi bre enu ati no me koy na ye hye kakra na me baaye nti me baaye no na me ho aye den kakra nti me be hye medwumase na me wo 3 months na me be hye medwumase me ton rodo ne drinks ni ade go kwan eti mi nya 5 months eti mi na 5 months mi free jume ma mi kodu fie no na mi kun ne mo fra mi ensa no eni fie ana me friend no phone se na me bisa ne say na mo fra no way ana o se baby o mo wode emfa me ho eti no kwasem ne mi sun ye ana tu ni nyame ntimi ada me friend sa wamfa eti ade tie ye no ana me call so friend na tie wie mu no fa ye na mse o amofra no de omo kohin ano se omo wo ho nanso baby omo ne de emfa me ho se mama for me sister penny back woni be ma ne tene wonye ne hwe nyinsan no akeke na ma woni be ma ne ntama sai sei me pacho enya nyinsan no enko a na mom eye esubi ye woni mu a me ne tena hyase ni nyina otimi yi nadi one meko odidi matam na watena ho awo memu miensa adentia de man ba ne sa ne say mewo misia no na ntebia na menyinsan panin etimi wu akra ni menyinsan panin ni nyinsan ni mu kwa no hyase ba na mai ma adwen say mekwa ko wa na masako wa de menye
Eti na ma me see ma GP. Sese de tie bia metena ho. Okay. Bia nsesa ye bi beba. Okay, sese yankasa den na esi den ti na wo ba. Dear sin say, I'm a friend, me woman funny wie baby ana mete. That day na me dem funny free hospital be do fear pet or my fear run to me because no akọ han dan e wo baby a yetini finfin mu wa akọ ba foforo ne neti a me ya we it o my fear run be to me that day na me dem funny be do fear na e na me kwasre obi no mama baby e kwotena na me fa me niema to no pake ne niema ko ne ka me de ofie ho ana me fa ne mana me de koye it bro me ko no me ntimi amfa mo fra no me ensa na nko because na me nim baby a me kotena etimi koye na mo fra no a me wo mo nya 1 month no ana me ba baby a me kunte no sa me be hye mo fra no so me bedu ye no mo tibiem na mo fra no nyina yare mo me ensa ambo tibiem nso nye na oba afofo na wakofa no nso wo ho timi bedu ye no loke mo fra no wo dem oba no loke mo fra no wo dem ne mo fra no hyedem o ma me hu mo fra no do awo ma no me ame ma no o ma me hu wo mo eti ama me ye dedo wo fie ho ma fie ra no e de na no betum em na ofra mi kun wo fon so wo aba who could they say pato your friend Philip down kwa okay me ba Bama Philip hello yeah madam it you I want to say radio adom me ye pa yo uni marry boama inu no pa yo jina so ordinary no si wo kwadu wo de bo wo no mu na afa ma beji nchemu kaka wo ho why yo nti so ye den eti bi pato ni ye dedo wo fie ho kakra nsa na fie ra no de na no betum ansa na ofra mi kun no fon so ansa na wo bebie e de bofra no ama me na me ne mofra no e call baby a na mete no eti me hwa mofra no ati me nya 3 months no na mofra na ma wo nya 3 months eti wo so me she adwuma ase wo mantafo no die pote na si de wo kan nyina no ba bewie asem ba ko peso me pato o se mofra no ogumani ma se okrom ho nyina se mofra no nya ne ba tafo na ma wo mo no oni mo ho hye on papa we ni so minim baby o mo papa wo on papa na minim ono ane be me e pe na minim tide na enye mfa mo enti no pato de me hia se obeye DNA test because me de ne ko social welfare amone omo kasa basa mo twi so omo ma me letter ma me de call tamasaman e onso ye kom so mo de ye mampani for cancer onso ta no koye wo enu ati no ekodu ahimfie ma ye kwa ahimfie e ho nso sa okobu ahimfo na nim ti amom so mo ntimi nka asem ne biem eti se me hwa na metimi ahwa me ma mi ame hwa wo mo because me kun no sade ni suban ti no na te se onye papa obetimi aboa me ne mofra no enti se be ma no be ye DNA no bo hu se nkoda na ye ne ma no ahwe so ahwe ne ma nti na aba eni ne hia me ana mofra me nsa na e wo me nten no because social welfare so on hwa mofra no o si ono na djuma wo ye no ontimi ba waware foforo me ba ti mofra no nyina wo me ho me ba Bama Philip madam kwa du ya wo ba yi bo wo ahyase de bi a wante o kire mu sa woni wa wo mamu miensa na mo last born nya 5 years achi no o ko hospital no ko twahwe edi 4 days na unsi ho e da to so 9 no a wo ba ne nso kwa na sama ba bi san se e de na ye o de na ye wa ba be da hanom ne ade afei ye kan se ye nyinsen a wo se onkore be ma no a woni ne nyem no ampa ne ampa wo de o se ayoyo eja na wade ma entafo ya wawo mu wonhwe wo mu wawo ma miensa no wonhwe wo mu ada na wo ya wudi semsa yo o de wa ka wo de ye wudi se ba belago mba be chirichuru mu na me so no be wo adansefo from su sama ye friend is trade junction ga udumase na sunday to ha am we de tiere se oba na ote wo no mo no 2002 Bacho mitio pa second week of August 2002 ana okọ baby that time no kram ne nkasa ye nyina wo the same ayi de ba me se me de mo nso ne kwala me se ba ko me ne nkasa onti mi nyoma me ana me si mi nyoma me nyoma me ana be ne mako school am gwadan to fu okuru num me bacho wo edi enti na wo yira wo ne tie wo ne nkasa de na na esie enya me yiri dio that time no de mensa ko
eti obai mom le jawa wade yes eh sɛmo wo pɛ no kura wo mu a yɛn nyinaa bɛkɔ no wɔfa wo su me bra panyin wɔn nyinaa wɔ hɔ ɛnsa no esi hɔ no me me bra panyin na kɔɔ ne ayi yɛ fɛn sɛ ɔde saa maa no deɛ nti a ba Philip me ba ma men clear ha wo na wo gya be ma na wade wo de be ma ne nsa kɔma na wo kasa wonte bitie pa deɛ ɔka no wo fa bɛn ne wo bra bɛn ɛna yɛde nsa ne kɔma yɛde fɛ bi sa na sɛ mbɛtuma na mo ana wo bɛtumi de wo fa ne number me ni ne number nti wo bɛtumi de ne number na to dwa me afrɛ no oni number ɔne number me ni ne number ɔne ne di nkɔmɔ ɔwɔ ne number me bra na me wo fa frɛ ne nsa no kosi ne ntɛm nyinaa ɔne number odi ɔmo nyinaa tɛm eba me kyerɛ sɛ be ma no wo na wo gya no wo de nsa kɔma be ma ne patɔ de ɔka bi an Philip no wo bɛkyere na ha anu ana wo de this roba ka na mana sɛ o se dade eche na anu na wo de nam Philip wo se obai na abegya wo de wo nsa brɛw o de me nsa brɛ me maame ɔno ɔto wɔ no mo no suban no wo mu ne de na ɔde dumo ɔde me fa so no ɔde me kɔ akɔtwe mpraba ebe gyina no yi skills nyinaa kyerɛ me me na fofo nyinaa ka sɛ ɛnyɛ nyame na menim a ebi anka ma nom san ma yɛ no bibi ɔwɔ no si wɔ no mo no ɔno ka kyerɛ me sɛ otu kɔ baabi 3 months ɔba do bɛka kyerɛ sɛ ɔmfɛ nsie ne na ɔba baako de da aba no ma no ɔne ne papa ɛna dom na me frɛ no ɔfa ka kyerɛ sɛ seli ɛna ɔwɔ fa asɛ ne ka asɛm ka kyerɛ me sɛ awo kan na kwako fole baabi a wutina no sia kasa soɛ ɛwɔ asɛm na wo kan no wo betumi asoɛ wɔ so kama wo to na bi tia metie ho nsama animguasia na ɔsɛyɛ bebrebe no amemete na ne mɛtɔ ne abato panimfoɔ hospital no ɛwɔ waduru kumase ntamasam eti dia wo kan wo betumi asoɛ ɛna nduaborɔ nko ma kɔpia yinfie me fie wo betumi asoɛ wa no nsam na wo kan no na papa wo no ex wo no ex wo kan no kura bi eni wo kan no kura me na wo tena ayɛ kura pɔ no sɛ bibi so wo mabusua ma na bibi so wo baabi a mimi kɔ bi me no tena me to kwan ade so no me kɔ tena for 3 months no wo betumi akyerɛ me me ba ho me no da bibi saw hospital na da no wo ba wo ka tɛm sɛ wonyem yɛ nyin sɛ na akɔyi ɛna wo sɛ ka tɛm sɛ o wa yina mzin de minim utimi tu kwan ebi 3 months ebi 2 months na de adentimi no minim ana o ka tell me say the hospital na me ba ho de ba wan pa mo me da me o ka da man na me de ba ho no o so dim na me ka say o wan pa mo me tama du so awan sam na wo kan no da bi nya botra because wo ya and go to ya na baby e be ko bia ye ko so so wa ye ko na bu sia fo o san ko si ada na revi said they put the body e on one kasa so wa we na by force because no we try what me top money 10 cities per man me number 17 na real no 10 cities your top money e put for 1 month me na me bra na me bra di sita butu ya waka tell me say me gudi ma aye ka di mpa e na me serve ye o pay ye me ba what is that for no eti ni begu mani ma say me ba to bo minimum boy what say oba no papa panifoni na mete no etu de azira ho na ba bia adu no koto na di ntro me ba Mary so pa wo check it wait say enti ntafo no wode o ma ba he o ko social welfare no o ka tell me say ntafo ye me ba book no me ma mo se person no ntafo bi wo afanya ya ko yom DNA test no na o de ntafo no kan na de court ana ko somebody ka sa ko yom DNA test free court wo ha on kan kore Nhyira fan o hifa na na wote Dabi o no asema obisa wono ye no ano o say krata ye de ma mo social welfare no man kan tafo bia won e we krata no we me pato me no me refi person na me didi me kan be de kwatira o mo kra na your friend say Friday no so welfare for no kwa ya we omu mienu ase da me enso se de omini nkomo ni di ana o man let say o man ko court wo yedu ko du court wa o de ntafo bi nu bia kan papers no wa ba ko
liberal 2% for no mama bia paper ya tawo bia wo so mu ma mi ba bia wo ana mama to ma mi nso bra wo si ame etu ka wo bu si ma sa wo kire me ba no me ba Philip jero hu na D9 Philip wo ena wo o mo pa do wa ko hospital no wajane wo de ade bo ma ni a wo pese wo say me life ya mo fra no bi o mo ko ye na Mary Usu ba be be ko bia sa ntro on ka no kore Philip Senator ko ngwana be ka dan so Philip station wo that rank wo na Stylish so ani mu afia Senator station station do ba me kasa be jo se station do wan kasa kan wa ko sem tre nko na wa ko mo no na so wani me be bua so be tie me ana wa ka wai wo te me bro me aso wa ba o ba na didi na tem won wi ate what say say no or pie when near or pie will show what to was no what say and tafu no a wo I know come na be pesa obo me and ya den na say kwada na nya wo ma me nya me ma yenti a me no kra ni komo kra me o sole no o ka kira me say one akola no papa e le do mu sa 3 months no na me mere twam me mfa ho sanko ni obi sa me mfa ho sanko o di matem din ko ta tem e ti bra o de won sane ko ye na chi no ni obaye nhia mu biem mame ono ti wonu no ye bible say en kasoro ba to ya me kasoro o say en kasase ena nyam na me maka mo na ma se me maka mo na ma se me maka ko se so wa fe oro no o de me ko ye no alo kra bokra no oni o kwa hwe che wa fe o kira se wo so be de won sa brew o de nsane brew wo na chie no wo na nhia mu biem ena me kira wo time me no no o de kwa ye no mo fa kan wa sam o mo fa kan wa sam te o ntwen ena kan ya no ye so asakra ena ba de sa be tena kama egwa ma sha ndo kwa no o sigba no e ma me san ko so mu yeah who can nyina bia ni we hia me masem bisa no very simple me say ade won sabra wo wo je nsa no wo ne na nhia mu biem be je nsa no na me ne sa wo mpacho ti de me kan no me ne sa wo ade na ntafo na ye ma o say ane na ne mantafo na ye wo ma yo se date ne so se date na e na adu be hu so obi nyum 4 years dia calculation na me hwe calculation no be 2022 you see now no green for anybody December no buy November December no buy 2022 no buy en bisa no 7 no kura din komo mpa arambe ben no mpa bisa no o tini bitu kwa hefa o da tu kwa yefa ni bisa ma ko tra wo fa na wa ma di fe Ghana no wa to broda ma no na ye ne de o wi ase da wo di na tem be ma jimi fo be ma kwase ampan ye ka be ma wo ka ho o ka se men ka ya na dan kwa enye ma mi ti ko techi be mi ense bi e fa nka so ya ka me ba wa di twi na m ka tra wo no ni ya we su de ka se de o de weapon o to abo na de ade edi prepare na o mba be choro uga na ibamba be wadu no emwa ya pesa ya de boa de se nkwada mienu no omo ye national asset omo ye Ghana dia se nkwada ye hunu wonu papa enti mia magina mu na ya ye DNA no ne ahwe se nkwada no ye homa ana so se nya homa dia na se mare ko kire be bia nkwada no papa wo beni taxi driver no so mra beni ka na se matese so okodo ho igeni no matese so okodo ho na wona na wo kwaso ye nya wo de no wie ansa ye ne ehunu se nkwada no nya wo ma na fe ye kwa ye nim ya mema aka ni nyina na de obet na wi ase na so we diastro ya me ka na wutie ana wa twra nyinsam se wo kenka kire me azuna me ka tro se ona ka so tiwo no no eni ne ba faden de sta no omu na ko nyem no no ne de sta ne ka tro se obe ma ko fa ba omu ne be ka fa no ba gunti me ne sa de sta ni mu akọ ya pese ye wunu mu no kure wo die na ye pese ye anya wo ma no wate wo afrim wo so
na yakwa nim e wona me gina sese e me minister de be is am be ya me problem e ti da be na obeba ne afa sample no da be na me ba wa biem na nka pese wo ba wo ne ne wo kaza da be na me ba wo ka sai wo se wo ni sika ti se ya be ye de anam se ya be ye na sample no me bi sawo ya be ye de na ye hu ni anya wo sample no bra be na obetimi aba ni afa sample no ni akoye me ba me na bi sample de ba ni san o de ba ye de be ba na won wo bi so bibi do maka bibi before ya gitum ti ju adabra eni abusua ni nyina mra momfa nsan nka na ye nhwe na fe ye ma hu nsan na call baby wate mate yo me dance me pacho mo from me nsan so me ni ho last week wa bese sa mo koye ni baby ye nyina nkra ni won tete nkra ni ya sama hoka it is still out it in kind of correct aya papa de ya ka dro no aye me na me tie dwam ti baby am de asia na eya wa mpacho Unu ukuno te no wuja ne ho no ex ko kwa tan. Pato de okedi anya no kuro. Unu ukuno ta mfa na chida. No kuro bi ni da bi nya no ne wo ka me masem na me bisa. Me se unu ukuno tena ye. Won fa na chida. Madam, we say ye to budget wa stylish ni free so. O ma kata so kura free. We ye budget ye de no aduane. But utiri anko ye yie. Na wo ma ye boka ye die ne we pa na se. Enkwada na nya Philip dan kwama sister me pacho hu hia me panti na maba da bi nya hu hia ya hunu de eche we ye bisada kwada na ne ma mo de mo nya samose mo nya mama me ni eba ba no wase me nti ase me hu ya da kura me nti ase say ye die ne we won kwa ne kam do be scapegoat amama nyina I'm telling you eti bibi wo ho a ka bibi da bi Mary bibi wo wa ka bia atete no no de me na mu ni nti metwa fa ho kakra bitu kwan ko ba bi no bibi ko si wo ho sister bibi ni wo mintu kwan ko ba bia menene tin mintu kwan ko ba Mary the crown na make Mary the crown na make chira wo big mama ya me dance fo edu ayan ka say ye TV so nti enye sa ho mama Mary pacho mitio Misi ukunu Philip Dankwa wafa na chida me pacho debi mienu wafa na chida me pacho debi mienza wafa na chida debi tinkoda na me chia obi a o se on me betena ba me ne te no me fa na chi tinkoda na ye ne na o ma no manya sen ya o de afa na chi o de akwa echi obi bofro o ma na nya sen ba cho fe no manya 1.5 year ya na de echi obi ah uni o cha akuma Evangelist, kaka krebi ni nkwe. Naima. Aja. Pia. Nhyira. Anu wa bejafo. Nhyira. Naima ba no. Me de me hu ni se kotonkran ne no wo bo kire ye no. Okay. Bibi o hon. Ni se no emo de toto. Ubisa no untangible question bi. Okay. I would depart Ghana Mantima Bisano Yansapo Kasa Bise Diam Kwan Waya Bear Mana. Sabi wa no watna au bako meyenu meyensa afina ubehunu sese na be manete asemo kan ne se no nim so be sesa na se da bi am se bibi wo ho emema wo emema ye nipa bi a enuru asem no me se woni obetra to ho ota na boyfriend dada ana woni ne te wo dada edi nkomo mo wasapo ebia woni ni nkohia yi ba saade na wa chance amahunu no ohu ye minyu no yeah e de pobia to the trim yeah okay enti onka ka na adwenem sabio mesia ni pafufuro bi ana we so se ana we o de mama 1 minute obi a meme bisa no feremani mti bisa no mamehwe ade ba ko ne sabaya so ko follow ya na hukum nipa no anka njenze lawyer nipa no mikun no no ohunu ko be fa so empadefo bu kas ebu bebi se ahwenye to wo mpamu a enya mpanimu ete mpanimu no wa mo aba shiti no ebi nyira se ha
one per month come a year who can be fast any at coin be fast. I could not ultimately and row be per mechanic. You can be fast. Some comobi or what's Yano? DBSC, Bibia Coso, Mamma no Majanum, where the Mukutamunam, saying a coy. You who can now what some now can your class and idiot. If you swear in and so for okay. And teach them, not can be said to be a woman. It you. Me pacho. Masam na mekan no krone wom na makan na mo mene netina ye nyina no me ye nipa bia me nkasa e bia me kasa etia no na so ye be ma bia akwadro e wo na afa otimi de fie 3 months no nkwa ejuma me wo nkra na hyasia me be bia ni wo nkra na ma wo na wonya 3 months amate for 3 months am me santi no wa fa na me pacho da bi na mo me sa me kasa e bia Senatuma wa ya kwase nya no mpafofo nya o se anya me oba na me be hye ne so abetre ne de wonya hia me na me na nete no de bia ntokwa because me na me yiska no se bibia ehu hia wo fie no me na de se me bu eska na me to na ima ma hunu ade bi obeya me bibi be ho ma hunu ade bi na saade no nso no emema bebre pe bi mpe okay 9999 mpe I know my right. Okay. Minim de ene sa ne man. Okay. Bara no yemfa nto nche. Okay. Na hima. Nin se mo kan ye na wo kan si ni na me da so gina ho se. Bibi wo. Because show na hima statement bi a o make ye say sa no tie. Ah mama. Ana watena ho awun emiensa. Me pacho ye no kre. Evangelist, yan try ma be man fashion up no so the poja awade ni nyina na ye hunu be be cancel na what den sa poja na awade me call 3 times what den sa poja na awade me pato daddy me call ka so no fa say me person me better ya awade because the economy ntimi there be so troba nyina bam obu me wabontin nyina me kire say e wa bra o ma yeska bi me na me di me sika ye bibia na mo fra no question na me bisa no o toto wasem do twene o me pato me kono no be cross snap back o no wa fa na kire me say ono no on person obegu awawe ni ti ono ne wa fa se ne be kasa nti ofra no ama me ku be koto o man si asu ye ati opa me chaw de o ye ni nyina wo jai o nya biem eti na ma me kasa bu o wa me nim sai e bia sa na tie but obejai eti na ma me ku na wa ye ntwe ma be ma no wo mra ne hwe snap kra wo de ba na wo fa kra wo je snap no so ye nhwe abusia num sa Ghana mantemu ena ye wo ne ye hye Ghana ye di Ghana ye num Ghana ye fa Ghana fade no nyina sitre etifi na kra de empacho TV no so be ye fe radio no so e be ye de your number 1 account radio station Nhyira 104.5 FM yes kan ye ho ne nyina ye celebrate Ghana made in Ghana music no your mouth back to back boga high life ni ade and I don't me to back obviously should be na to minya iti je say me giant no what you see that's that time your boy called the sample Charles what they say Charles Samoa back to back high life hip life for no near bow your friend is say Castro num dear num near dear kwa nyina fe Ghana ntade no afa ni e besiese eti misra wo show kente no wo show African wear na wo dey twa picture for to social media na tag Nhyira 104.5 FM amamra ne amanne ne ye beka de hye wo nkran nyina no wo beti ne nyina bi e wa ha enti stay tuned to Nhyira 104.5 FM emu odin ye be magana mantene wa ye fe na ye wo de sanso na meto wadro na me de ama wo se wo yo bi a papu ana se wa code no ache wo pa de wadro yi e rapid improvement pharmaceutical na wonom de abai a chese defendral cough expectorant edu pay eyi amama ni nyina de gina obo ni nyina be yi ama obu ada wo kama e wa no ebetu ase e de free honom nansa pepe obo se wanya relief no na wokro no abafra wanya nya mfiensie ma no bi ennom sanso na abzal albendazole tablet eyam obi a wontimi na ne ananu mu ato we bibi kakra bi a na wa brebrofo mu no e ka no fatigue no me ba cho wadru a enno edu pay e mofra wanya nya mfie mienu nso ma wonum bi ba pemfo nso enye emma pharmacy shop bia wura mu bia mpacha obenya bi na wato na mom ohwehwe ye kira kwan was Spintex Road ya ben Royal House Chapel your number is 0536 661432 na wafre ye waba obana disuenti na Orion Cyrus publication was GS
ene naka ana wonum de wonum sa hye wonum ngoma wonum de ba montene ni nyina say textbooks awobade besua de bacho a free crèche nursery 1 and 2 kg 1 and 2 de be see primary textbooks ni nyina no wo sign Orium Cyrus publications ho a wonya bi ento mesra obatan de wohia ma wo madia no fra numbers si na kire books kura wo pɛ de ni nyina be ma ye be kire waso ye ben wo na watimi akɔhɔ no akɔgye wo de ya number ni 0555 313658 0555 313658 ubeti minswa for 0249 411234 what's me control so sign ho textbooks ni nyina ndi obeto ni nyina no eye poli what you say syntax tank eye tank papa wunya bi sifia maka kire wo yen honkwa ne be ma size a wo pe nyesa wo ba ya ne atam kakraka ne dia ma obi pe kete wisi bi no de sinifie kala ben na wo pe ye be ma sort de fe nko a misra kala ben e na wo hia ye wo agent ne makoma 400 ya to no mapete Ghana ne mantwia so enti wo frɛ ye ne a number yi ba bia ben wo no ni a kire wo na wo kɔhye no so sɛ wo to syntax tank a ahyenso de ne ya chichi de ena eda ho your number no 0244 335 168 0244 335 168 sanso na online shop no so ya dwuma ya kire sɛ kwa be for 10 time video no so syntaxgh.com maka kire ofa we na anye broscoto la papa pia ni de go so nya we nya no kwa na de pacho Amado and Sons was me kan say we a Borges olive oil na we ye de no aduane o enra na gibi bo anwa mo pa na mu say hey say ye wanwa na ye wanwa de ema we da so nkokora ne say ye yi fat ni na afrim cholesterol ni na ye afrim enti obi a wo hypertension pa no we eye ma diabetic patients me ba cho we eye anwa ebebo mu yie pa enti de wo ye bia pa bi enya so de mo nko ane wo ye de no aduane kama pa pharmacy shop ubenya bi oko supermarkets ahodo nso a ubenya bi hye no so ye Borges olive oil ya extract free olive oil dua no ankasemu ena ye de amawo afen so betimi bi asra ema wo na mani ye no me na say ya me glowing na no eye no a what you say ni hwane da sonko pebi na fasiesie wo na emwa sanso na one plex 400 me pacho we diwema ye de tu nsonso na sensonso na ye mo abone pa wo no ba ye funu mu a wo mba ye nkaka sa ne tutu wo nso ho afa be wi ase no na ekofa ya de kase bi e de abrew enti 3 months bia o da sani bia you need to deworm enama ye wi ani ade ni nyina no we dupa ya ebeboa one plex 400 pharmacy shop bia wura mu bia me pacho wo benya bi ato openchemu fufuro bia na pedodo atudi ana afre Amado and Sons ewa your number is 0574 286910 na woni ye edin komo Ghana man fair yi ne ka cha se match busumi mo Ghana ye celebrate ni ye pa eno tin show FM ye ne Ghana National Chamber of Commerce and Industry na ka bom ye hwia bom nye de eye Ghana man fair 2026 no ye de abrew sonko kwa so eda no eye efiada 27th of March edikosi ne da kwasi eda 29th of March me bacho made in Ghana goods in kwanwene ahwene ene da no ba beto manya ajo wa display ni beat na toma de fe eye fugu ade fe kente de fe na sada ne abo no nso eda fom wodi ane se wo beba enuane ahodo betwa gu live band music what you say so won se meto nwom da do beba no me gina ho ajaze na me bo nyum de enko a ya hyase anopa no nko a age se nwumre no nso na ye bepon bomoden a se ubeba na nso do ho aba be hyem bi ye be no wakuma city mall enunti Ghana ye wade oye nti bra be support wo de efise ye de no na eye a ebeboa maka che oze beat papa de wo sign manye ajo eho a na che se wo koto pole kaka metimi akache nyina eno no yegusu a ye hye Ghana anum Ghana ni akire Ghana ya mane ene friends ya mamre ahodo ni nyina na enrada efridu ada na ye hye ase abobo awade so ena awade ekum nipa awade o eye ni na court obi krantimi ede ne se no ate ne certificate mo trrr mejawo me wa obie na so be hu certificate awade no na wona kwan wo ho die ntia ne ye ne saa no wo ho nti abobo awade no so menra awade kan a eye fia awade no ye hu ye kire kakra bi de kire
ɛna yɛ sɛ wura wadeɛ no fa foforo abadwafo atena se mame ma won makɔ abatena se kom na fe fa wani ɛna waso fami yɛni enkommo ɔpanyini apia kubi ɛwɔ fia minika ma no akɔ aba na mimisa nse na pom te sɛ papa na ho te sɛ bibia yɛ bɔkɔ yɛda Kristo ase wɔn so ayɛ fɛ yo sanso na ba panyini ɛyɛ maame ode enso agye na adwa maame na ho te sɛ bibia yɛ fine you are glowing and say me hu say waji we bi si uka animu a wo de sran kaka kama kama okay sanso na ye maame yade nyina nso so ewo ye ntem na mema mama nso akwaba eno akosua ajubi mama mema akwaba mijoso nana hima mama no apom to say oh nyame adom bibia ye kama sorry ya tenkwamu adie bibia entie danase jo ohu aye fedodo enche wo se mitin metwa no de ne bi na me nhira ai na me de ava aha samso na opanyina feri enso so age na adwa papa na wapom te say erade ne me adine bibia de danakwam jo yakonkomo no so entiem na ene no hoho wo ye mfimfini se de da me ka kire wo no opanyini apia kubi de ba no wiase mu nsam sunsun mu nsam amamre na amane a wote no wote kasa no nso eti na wona abetena mfimfini mensha se mfiri no so na ene wode bibi fufuro bi kra nso ebeka de yenim dada no eti opanyini ma wano nko yo me da hwefo ne yetiefo nyina se wi so yedi bibi no no abida menua evangelist so ase no ojaware no me wo fi nyina na me eno ane ye toa so no okay na toa ye toa so no ye besi hunu awade no ankora hodo ewu mu ye se ewugina pe ahodo makoma nsia ye ka awade na eya ahodo nsia ye de ne nim sabe yenza da bi awade ya ahodo nsia yo na ebia bewi na wo abesiwa wo fi no ho dia ewu mu okay na de wo awo okay baako de di kan no eno no ye mpana ware said the name of boss was saying. Near Tosso, a Siwawa dear, and no. Anna de Tosso, our ye. A dear, our dear. So out in a brothel. Collateral. Yeah. And I say, our dear horse, I collateral marriage. Boy, and they will kuna what dear. Okay. And Sana war, I tell what dear. And Sana about in Fnawari. And the trust will cry. Wow. Good. Wonim de emu odin no ayente da no what if awo awade no crash asem because me trim yam na kakra mate de kan nyina na tiefo amuti no ma mo hweye no ma mo fa ntoto ena asem aye ka ho ana na tibe ewu mu okay titi asem ne no ka ne no okay if you say ye Ghana asem and Ghana so hyase emre bi atwam ana ya ba betra mu ne ye de abrofo abrabo abesesa ne ma bebre ye na ewo ho ana ye ka ho asem ne okay enya de ewo ho ne yo titino se ka se bibe ye awowade a be beto na nakora no okoje papa bi obosia na fe na jakwa apa na okoje na bosia na me na ni hwe odi besi awowa okay okoje sika 12,000 titi sika no and then 126 okay no anya 120 12 cities 12 cities is that an apple ko mo eti papa no wo sika pa jakwa apa na ne ko room okay and na so manage sorry tina say bank account na anko e shareholder okay na okope bosia wa sorry for ho na ni nwa ba na wu okope bosia wa sorry ho 12,000 omo se omunya bi ma anu se asenti me ni me ma ti asori fi ne e fit ti be pemi ne no asori correction da futu me ni 12,000 no so ye ya asori bi di project se yi sa 12,000 na ma wa enye ye okay na me na ja asori na se nye ndei na manfo de abufuo ja asori fitete boy eti okoja kwa pa oda koje 12,000 ni bi me na ko diska okay ana papa no bi san se de be na odisi awowa ana o se ebo mi ni bibia ne mum se mantimi abetua be fa me yebe kata sabe na kata ni blue kata de cholete okay na ye blue paper bi sabe pa no ana nanom sa de no mbo yo o tu twitwa e de no mbo okay bonto na ya posa na
ya ni se joto no na na ye de chichire na wi num ne komo but na ta no de na ho okay na joto susu woni asra enti na sa paper no ye de chro na ye friend promissory note okay and abrofo fi on be agreement note I was 12 years brana me won feed me na me chro bosia so kata wow yes it's me dim na chi ne ko je sa bosia no no say so when kana me tua wod ne yire na esi awowa hey no say na jam kisi me da we fa yire na so timi tua sika no ko tua 24000 okay na yem pimanim ya won pai fa wo ho na ya won pimanim okay bosia nti ko tua 24000 itimi tua yo sa na so wo baba na so kokko ji obi bosia na so wa anya papa ntimi ware oba ne kan yire no ho ya tebosia no ene ya wo ware no eno ne awo ware no so wa anya me baba we fa ne fa kan yire no ho enti sa brand ye na nim sa me do no eni se wo sex park ni bibia sa na tumi na yadwuma ye wo mra ene wo tumi okay ti sa na tumi kasa wo ne ho ase okochirim kwa na so asem bi o kan afidi so say yesi yesu nyankopɔ wasem pese mkyerɛ madwen oh so ni na ene de wo ko fa se maba enti awawade no ase no no se ebi apanyini bi wakopa bosia bi okay no de bi fan tete ne ho no o de baba amasa sikani no enti no sa de yenya amamre bi awo ho wafa no e de ateka o ba be hye mu adanse se na e dan ya o betua ni trinsa okay na so no nia opema nso no de usika no a waje na ateka nti wafa no wafa nti no ye awowade abusunya twero awowade o kan tafra wade na kan de enye ntafre sorry ye wo ayerete okay ane wo mpra wade ane wo kuna wade o fra ponsa wonyo you front frame na o de no ni maduane no okay into say ano ye dey ayerete good ye mra ho ayerete so ohene nko anetimi e ware saa aware ni bi okay ejina ni ma mienu se ne yira wu obetimi de adesansa akoto obusuo no anamu anim so mo hye na namu wo mo fa wo front ama no okay nti ye kase ye te bibia edua be wu kura ye se ye tetem nti o di bi si anan okay obi to kase me kwatete mi kokko mu me kwatete mafum me kwatete mi makum na so kwafu won se makoni bi awu okay ye so di bi sisi di awu na namu na se o tetem okay ha eti ohene no fi se fie no koma wade no na somdwo no oba na e ba papa ono so na ho ade nkofom nti yem peketo ba ko wo mu sanka ne ho wa bra yere panyin da so ho ho no de ne bekọ wago na de na kọ no kwaje fresh blood fra be sha nan mo jam no ha because oba na wago ntimi nya hwebiem ntimi no awaduane ntimi ne ona na o de akoto obusu na nim se mesre mo de amabua bra me no se de amabua o de mo hena wonye eti ka young one bi wo ha mo fa ne mra mesima nan ne de na ba sabe asema ye ka obi ji oga se ne se na ne bie ni wiase enso na asondwe wo no do wo ne ntiase wo eti wo ba retirement but wo ni aketo abi wa wade na so because wa depend wo no de kontra ajapade wo woni panyin na wago na kobobra enti wo nko fa sara akuamoa okay na ono ma meje ajapade a amagu akope ni nyina ma mefa chomo ba before me fa nkodi na sika na kafie wa ayerete wo kire ya de ne sua o na ne no ti ayo hene kwa na wo sa tumi no ohene nko na tumi yesa okay ndi sa be de odifo bi antimi ye nti awo wade ayerete fa ba ko ka mo na memra enu akosu adwube ho me di kuna wade so ka ho okay kuna wade no de di kan ye se ekunafo mienu ahia no be so mo ware enu se fe ne kuna wade ena dan me kan se tumi ana wo ho ene eso ane yesom ye wofa yeah so wofa wu a utin ware ne yere eno so ekuna wade wo fa free mu a ne yere ya o yere enti sa wo abrantie be 32 years wo fa 60 years enti sa ka me tete no na se mo fa ne kosi twumu a na se kosi twum nyame frɛ no a ka ne yere me dia na ma fa na japade ni nyina sa be yen kwa bonti ma fa multimedia nyina multimedia fa ni mu ya o change sa be me hwɛ me fa chi okay enti me ma me wo fa sa bi frɛ ofi mu no obi mfiri ba bi foforo enya se onipa na oba onye nipa o okay wo ye nipa na so bi kwa wade kodi fomfa obi wo ho a wakɔ no a ɛyɛ sɔkyen no wafa okay
Any afei na one abusua ba twa stylish ma omompa enema na nyina mra na maya no mra enti se me ofani ho na me medina de a eya abusua no mu na de ne wo yes na no kura na nya ofase wabodam okay enti da bia wo tutu na mo wane ye omo na mo kan usuban ene wabra bo ne yesisi gu ho okay enti bibisi fie pa yetimi to nsa freza mo fra asoma zimra okay enso bia na nkobi ehye ne komom se ofa wo ho nti on the omre nya adwuma because of abe uwa mane de ade ne bia oto spa oto chacha o ye niam bi ni nyina nana mo hwe enti ebeti maduru so na san ho okay tisa henie sabe pepe e pe obi na ni da form ne adwuma no okay eso se na kapanyiri pa wo fie o na so akofa su kono ma bi aba okay eti kuna wade no eno no se kuna fo mienu hia we yira wu we kuna wu no mu hia e kuna wade se wo fa ni eni ho ana se de wawu no ne de oba be dia de aware de wawu no yire no eno so kuna wade. Okay, mama mrasa Ghana ha mantam no prepare no to me kwaba. Sa awawade no we commonly see obi echi we ani hwe himfa. Ya ta hunu wo hifuo mu asante mu anase hunu no wo yenuanom omo wo esrem no mu. Okay. Try no to ho na memra eno akosua adwubi ho mu me no anyamo ya hoho ye wa de akasa asemu ne ye dada. Tie ma hoho no ate wonu mu mame wadaroma waye ba panyini sayeka ehunanimu ana kokoko ba mu bere no so na etese na ne ye no na die nti na ne ye no sa yo medam badwafo ase ehunanimu no sese mehu ababaawa bi wo ebusua bi mu mehu ne ho ye makono enti ese mi busa nase na mekọ busa abusua se bia me hu ababaawa bi wo mo ha na mani gye no ho okay tim be hwe se be kana mo de no be ma me a eni hunani mu okay enti se wo koka no akosere no ana se wo ko bisa ni hunani mu nsonso ebi de hunani mu ni kokoko bomu ana sunsun wo okay sunsun wo se ehunani mu kokoko bono de eno ne ye te se eno ne engagement no okay enne ya ankasa na ye beka no ana ke beka se engagement no okay okay ti eyi wo mu kakra se kokoko no de de he na meka de kan kra okay ehunani mu no ehunani mu ne de ayese wa hu nipa no na wani gye no ho nti wakwa hu abusuafo okay se wani gye ababa wa hu na bia wunyanye ahoboa nti wo be ka a kire abusua se wani gye ababa wa no ho okay nti wo mo ne nkasa so nso wani gye wo ho a wo kɔboaboa wo ho aba na ne abusua abeka ho asɛm okay eno sa ne hunani mu no pacho ukwa udi bibiko ana eno de wano fafa kwa bi untimi mfa won sa hunu saa enko den a amamre wo ho okay nti wo be snap na de akɔkye abusua nsa bia mo bana mo de hye na ame hunu no me di we be di adanse yese manage no ho se me ne betena okay okay jo mama mesa ba wo ho abiem mama ode wa witness kokoko bonu bi pen wo sabre no mu tetebre mu ayeken wa hunu kokoko bonu bi pen na wo hwe say ne koye kokoko bonu sa time no ye kasa me kokoko a eti say nipa na wa hunu na wani gye no no eye mpratwe okay na emu mu kokoko kwa mo mu se mudi hye no mo hwehwe no a owo me ho eno ne kokoko bon okay yes asa wo de buo emma abusua no na me pese me ka kuna ware ne kakra me free me hu bi okay papa bi wi papa no wu ye no de no wodi papa na chi o wale ne yire enche kura me fa se papa no wu tetere mu okay wu tetere mu ni nua e ware ne yire no e kan na sabre no enye mojafra chese
say moja frano ankasa kra ye kan fi se de ekeken na moja friend ni ho moja friend ni ya kan fo ne kan ye Adam nyame bo no no ono ane ye mwade no ye na ye mwade ye oba na se ye ode oba na se ne Adam so ne bada he oba no ye yifiri ne yam ande nyame wo nyame so ye mu ne afiri ba ye da bi muntie enu mu ne afiri ba ya bi before na ye chi ye mpe broni ya kwaje na obosia ba chiri kru no wuni ne ma mo ye ha wode mko ha wode ya bi before ye nkwa ne hunu se kru bon ma mani fi ye meba mani fi ye ye nua no pepefo se oware a wode ni nua ketwa e kan ho ba wale ma ye nkom pepefo ye bedru ho ye wa asante okay ye nkan ye de se ye ka asante a asante kro bi tete no mutimi ye bi okay no mutimi ye bi se wani je ni nua no ho a anase de obusia no kra wakomu no ti so se de o kasa oba na ye mra otimi wa ni nua ketwa kan se de me kasa papa ya me hunu ye o ware ne yiri nua okay se ye na ebiank asema me kan che bebre okay but o wale ne ni bra ni nua na yere ne se no ni yire o wale ne kan okay meba mamenko eja ferry nchen na memisa no empena wade eni hunanimu no sesa kokoko no de ya wade kan na kokoko no nso nipa sen ne de wonum ko hwan ne de wonum ko ese se be ma no a wo ko no ana ono asi pampampan se mi amelie ma ba gangalia mahunu bibi me se be de me hu be kire mo hwem bu munwi ana se wode panyi se wode panyi bi kan ko naima eja menshira yo na menche ne okay awomi so amai enche mechia yeah naima adano opani apia kire nfemimu a okay kokoko bono untimi free precompene na sebe obitimi kwose obi ko obi fie ko wale o titibrem de wone ne ba no kra no obekire wase emi ehunu se dodi wachi ne nye sebe do akosere no okay ye omoja ofa tuntimi nsra hoho mfane ni wachi na ware kwa hankrofo de omko ya ware abonte fie abubu kra me ngwaro fie adanse enyim ye ngwaro abonte ya no mo for the guest house obitimi ka se me ma me fie ho anya akono tinu akọ han ba bi atakwa me fa dwapura wa de we hono so motene me bani aka ho asem ni ne ho hia nti ode wofa okay ana obekwa kosuna sere ne se ofa manya na se ne etie no tete no papa wo ho bet yenya de obeto asase isu a wofa ene hwe wo so okay wofa na otu a utiem wofa na odina na mu achi okay sanse wabeyo wofa the next skin chese oni ho a utimi di ade enti on se dan wo ka kire wo se asante ni nyina ye ma okay enti na be ma banka fie no be ma ban preja pa de wo fie asante onka ho e yo ba enti se mami ewo emema nsia oba ba kope na mami wajapade na oba no nso enwo a eye mami ne ya so oniba wabra mema ne wo ma owo manson oba ba kope oba ne nwo ya mami we ohun to no na dabi na tiase na siase ni mari nyina ko wache emko mema no ko wache se mami wajapade na se ode ma be ma ebe ko ma ne ode ko ma ne yere ne ma that's in the media okay into oba no na ye fie okay ana tu so oba no ko wo no wo be ma still mami we ho nto no ene atete no na ma ho enti jema ne basa ne se efie ni nyina ya ma enti se ukobokokoko a wo fa ne di wanim okay na no krampo sabe mpradu asa wo ko so wo fa nsa so fa mahunu oba bi besene ko u chire no na watwi what na chire okay na wa shock ba ya no timi ka to se me wo fa se no efie na ko mempe uni ano onzo kan se bi se that time na nya de wo kondo ne de wo akono chire wo nti se de apache na ebre ko no ansa wo ba no fa ba no se abaya we na me de ne ma wa uni asem akolo me 3940 o ka wo mu so ntimi nya wo omo that time no mo pede oba ba be som okay oba be som okay no enti wo fa no hu se abaya yi o kan ma hwe okay fi o hoye enti wo fa na ebe so nsa enya wo fa nko atumi de nko
Okay, nti eno no na say the mama kan ye kwa na mamre kwa so. That's all. Obey yanko ye tabu baby say yanko yefie sampanya dey. Enko. Okay. Bibia mu adanse enti na fe bibi nsa. Okay. Ensa no se ye kan say na ya be ye say ensa bibia ye ensa say ensa ye no. There be sabi ye bibi hyebuo mu kwa ye ensa. Okay. Ye di besisu dia ahyemu kena say oba no masra no say ontena ho kosi so baba abrewa sen kura me ofase be de ebe wale no. Okay, ye wia wade hu kira no wo ma ye je wo ma wade no na nka be si wo no mu fashion up no emra na ye nhwese ye betimi aye bibi na ye se snap pentu no kura na ebra focus adentia. Okay, broni audition ba na ntie kokko. Okay. National puti we na tua so na ye kokko tete snap no na ebi ho dabi ebi ne ba bia. Okay. Na santo ano na mona ma no mo beto no masa beto to ne kono. Wow. Na no broni de ade kokko no represent blood akoto bia kind of pint. Okay. PAENT. Pint. Okay. It's 1 pint. 1 pint no aye pantu. Boy, it's pantu no. O se pantu mienu. That's only mienu no ye pantu. And a single. Monica said, bring me 1 single of schnapp. Now the ochire mo kire yan say, o se fasada bra. Fasada. Okay. It's a single schnapp. Okay. Now the ono translator na bega say, o se fasada bra. Okay. 1 pint na be pantu no nti 2 this say near pantu. I don't know pantu no kwanya e kwem kasa. Aha, you borrowed word. It is srada. Srada ye 1. Srada ye 1 ya say what pan. Ana me no nso twie de. Aye pantu. Asa pantu na mo say bro nti mo pa twi mra. Ana say say mienu. Okay. Said what you said dancing crown. You see dancing crown as and for dancing crown. Okay. As I said tete niam efe. Ma me hwa de bi ye hwa wade go. Tete no. De na egu awade. De na egu awade. Yeah. Ade na nketimi egu awade pa de na nka yoba wa kire wia. Ti se oba ya kofa no obi awia kete bia ne kunu kwaduma. Okofum. Na ye bete bo adan a ofani ho no ye hu se be ma bi firi ne da mu pie wa kire wia ufa ku na che friends wa kire wia ana say oba ye no beda wiram eno no kasa mintimi kan no den ka da bi eseka mintimi se oba ye fa wo wiram a ye wodi a de frɛ wa koso kuma no na no mintimi kan botrofe ye friend say dabi bofu edu wireless ya onu waka no kokuam ade ya onu waka no kokuam wo ma hwe doso dodo se e friend say akankasa ka kire no no obeka akankasa no no munye du a ntimi eti wo wetima kan no no du e wa tire se wa sembi wa eso chen wa no ntimi nka wo de wa no ebebo wo betimi akogina mpanifo no wa sembi wo ntimi mfikanda o se empanyini bu bebi se ahwea no sefere mane so bunto jifu nebo. Okay. Swati ase. Ahwea no de untimi mo. Dabi. Ti se de untimi nkan me ye de kra wo nkan. Dabi. Ba wet me atwara to Facebook. Wet you atwara ma. Twara ma me. So jema na me pesa me. I'm just very curious. I like to do that when you mra. Ai, me pesa wo twara ma me na me hwe ade kro. Eti sa ne man me enu dia. Ai sa ne man me enu dia. Be ma bia ntimo de bia ma na yefra wonye. Ya fa wuram ana se bia wakọ adwuma na watwa fa ho mama be ma ntimo de bia no be wude pa ogu mpa ho fie ne be ma bia ntimo de bia onye sa no mo ko da hotel kra no ye kan ne botimi dwo ba sa ne ma me ni dem ana nso se wuram eti sa na wade guo no eno so ba sa no a yegu ne sa ifi se nei obetimi fashion up mienu na wakọ be ma no a wo wa no no efie kwadwo misibitimi no ntena bie mitimi no ntena bie o no de sine kwa no pan no agya hokọ wagya wade ne egu ne se na ma for de no na ware kra na ngum panyina nim awade gu ankasa na we ne tiwe we na tidinga we o pa 50 cedis de gas man ka me kanses ya no 100 cedis de mekanim okay yam sha awade gu ne ko se yo titere sana nanum sin konwa se egu awade a ombe kan sem na ka onim pefe sa ha na de ekoi
when is evangelist oba we ka kosi de won wa ne da okay etu mbe ye no broni be ka se back and front sa no wa ko fra kwada kete akwada wo nyiriye na oba be gina finfin etu mo de pada be gu ni sem etu obe hu pada me we no bi asore ko emu wo mani da no ni go aware no na chese mpanyina ka se awade emu ye mani hu wo mpanyina bebe wo ba hwe woni no bia ni fi obi no ma sore na bana na nsa no akọ sense de wadi ka de akọ ne ete so aye ka asem no se de bia na ba yes busu ni tip dabi sen we die eti yentimi mfata bia watutu kenten ma eno de ya gokoduro boni ne ma no di gu aware na me de abra so aseme me da kwesi ni kwan no maja aware wo question bag ma ya hye ni nkomo na me de ama sa performance na watime gu awade no enye process ketwa ese titi aware go na form na se ba sa de badwafo ayenkoa obuo mu nyina so bia ni nyansa ebetime atwa mfie beye du ni egusu ka asem no mfie ayi du ana dunum aduonu na awada na wa bi ekọ ne nyama nti wa na moto ho titi na aware go no so eyi futuo de no chew so se osan no ba foforo be ma foforo sa be ma no yebe gina ifre okay so afọ be yere nti awade ne that time na ngugu sa okay 1 minute ho kokoko body ebinim say snap na say de wa kire mu no wa kire ye afutuo ben na wode be ma enemme ya enne say de awade sie kunkun fine limousine de animu moto enna kwa me se na anu me hwe obi a ayefro na moto nyina de ayefro nanim say de ma de eni am ye ayefo ba ntimi ntrase ohu ne ebe ye busumi nsia acha afe na awade enu egu ba kane awade ya na ehunu sanyi na eche ma enne me na ba ne me na ba ma me behunu wonom oyi no de nisi akonwa so no wayi ba ma no ne etikwa nyina tutom fine o se o ba aya kama oluma aya sa ennaja wonom de kode dai de na o ka che de me ka che ye nuanom ne wo fa asefo ne se afofo pene doso ye ka afofo pe a ye pa de fofo chen dada na ne ye wo no okay nti afofo pene ne fenka so na no me kan ye no edi enya hayen ekuyen na omonya kodro boni bi ne ade bi a ye beka se ahoho ade functionalities eti ade bi wo ho akeni kwa se no na nipa se na daje wo ho no okay na ye se daje wo ho a ye nim se de ade na bosu kura ate ti se kuna ye sei ene nipa bi timi gange up na yakota obi achi na waye ne ma trokan na abagye ne so social media se awaye ma na ye fe kuna ni bia ne ho aye hunu na wa mu ha udi kuna wo hyantuma mu ye be kire ni nyina ye ba besua yeah na so enipa mienu miensan betima gange up wo social media akamfo ade trokan tantaji wade na waye ne se waye ma na ye fe is social media na say se ni papa okay ye nya kokodro bone ye niema bia enye ne kwakora no okay aya chiwade kura okay enti mesre se nia eko no se ya mu nkompone ya mfa ti atempone so a ebeduru ba bi no ye ne aye din kura no ye bo aye nte se ye ne ye freye okay mate evangelist faudi no esoso mame naima de meka akire ni adesua kakra ne se ye hwe ne enema ye hunu trokan ne enema ye hunu sa ne ma na we nyina naima ye mpanifo no so eya hwe ha ana sese no eya koye se amamre ni amane no atonsu ye to atwene nti akoye te se de yankasa ye de ye penti na ya na ye hunu ni ama trokan no okay na sa procedure na de faso wale na koye function ne ase de je ye huntra ha ene no yakoye ama sabio enkantete mani age se ye besua yiye ene kwan faso ye yiye ni nya sa na ye yiye okay ene na yiye na be ye mrofo yiye ye ka tete amamre ne tete ayiye ya nye ne na ye huni okay na koye te se we di atwa we di atwa we ne ma kire mu mra ne bo akese ne ade ye na ntwie nam kum ne tete ye ntesa ye nyesa ye be sa ko tete ye ma ye ni mra ye ho so na ye nananom sese no de ye ka ni se okokuro nketewa mu a na mo fra na kura ase ne ye fa ne kuro nketewa mu okay amamre ani amane gusu koso yo he wande omoni amano omgusu kuram
na ye na ye frɛ ho sɛ ya tia bedi kuro kase mu efi sɛ ye ne abie no ye ne ebre ana ani bie na akɔ akodu pampenso bi te sɛ esa amamre na beto nsuo mu ani ayi kuro kase mu ana ye ne ma toro kan enti hwɛ obi fi kuro kase mu na okɔ kuro ketua mu a na de ye ne na di buo ne na ne som no na aye basa. Okay, yabeto yaboni era ho. Eno fakakra eja ye kwan enem nemafo maba wo ye yabe ya ye pre ho ne ewura wade mu ne ade to ye fu kakra na yenko. Me da was nana. Ene na mafo na ayaba no. Entity pa de. Je se wo maame no kra wa wo ba no. Edu ba bi na ne akwala de kasa ne wo kan na ye nyansasem no. Akwala no mpese otie. Enso nkeni kwan se basa. Yesi entity abofra no kwan pa. Wonyina wa mfiri ho. Okay. Enso ne emaba wa ne mrantie na ayaba no. E feel say akwasi broni life na wo sua no. E wode baaye no. Enne ye adesua ma ye. Enso eno no emwa ye akanfo no die. Eno no enka yamamre ho kura. Okay. Titru se emaba wa kura efie adeye. Obi wo ho a wonim se na esifa praye. Pra na nka pese ensu agu efem amo afa ade apepa. Wa kire nse bra betwi meko ma me. Wotena ayo we ho a odebekwa nyina etem no ode akini mu se ya. Ene mama ada na blender wo ho na wo ma me mfa blender nye. Enso nkanye ye tete amamre no. Okay. Nti enu nyina ese ne na amafo no esua. Aduane ye kra mu bia wade agu. Ese esua ye kire ye mane yie pa. Jo. Mo mutimi de bobra. Ena animonyam ne nhira wo mu. Jo. Na emam se brof kasa ana twi kasa brof kasa mu du twi kasa. Ayi twi kasa mu du kasa. Yeah. Yeah. Twi kasa emu du brof kasa. Me kwa ba no ato ama ne ye de nti a wote Ghana ha na de brof kire wo bakasa. Ye meba ho mama ode me kwa ba meba ho ate. Na doctor wo se no oba wo kire wia ne ade no obetimi a kire mu ye pa nti abse copy wa ko ho ne ato wadro na ba o si din no ya kire ha obetimi abo ti me mana bo doc me wa kwa ba na what to say Nyankopɔn dia ba finance medase mama nchete fo ne ahwefo nyina awie eye 3p garlic mixture free P-Work natural health garlic project ne dia ye adro ne yemfanka jam fence obi amfremu enu ntimu ahoden no ejina ne naso eye ntinim akomam ena moja mu adwuma o hwe me wotie me wo yade bi ewo wontinim akoma ne moja nim dia adro amekanfo dia ma osebeboa o 3p garlic mixture ebo na ebusi immune system ne dia ma o enu nti yade ntime mewo abra wafa edupa bi wonya nto obi a pharmacy shop bi ebe wo no me sorry ya boremu koje wo dia ne ebusu ne nyina nkɔkye nom emu rent ne no bɛn ahodwom nyi fin enkekawa ne srade bi asisi mu bia emfrim ne mu na ho sɛ de bɛya moja betimi ede afisa ne sɛ de sɛ na apɔmuden mapa wo hia no wonso nsa etimi aka ene yade ya pa entena ho ema yade bi entwa wo nkwana so abra wo bre enso ye pedupa no nom na emoa ema wo apɔmuden pa ewie ye hye asthma entehye wa yade yade bɔne a ha adwene pa ansa na no mame fa doctor number ma bebia wo bia wo hwɛ me a wo tie me yade na etete wo apese wankasa wo frɛ doctor woni na twetwe nkomo na ache mu kyerɛ no waye krado wo frɛ ne sisi ya obefa no ache okwan a wo de efa so ne number 0248 92 88 24 0248 92 88 24 sɛnea ya na yedi adanse sɛ garlic yade bi ade aduane na odi ahoɔden wom ɛsan yade pii no ɛyɛ nukre trodo aduane ni po de ode sigya so wanoam ɛnokra na ɛsan yade di dwuma pii wɔ nipadua nim no ɛduro we yɛ mfa nka agya ɛne mfɛnso bi anso mfra ya twe garlic ni nnuane no ni direct ɛne de afa abɛfo nim de kwan so gutuam ayɛ sɛ do nti ma ne nya wanwa sa abere bia na wɔtwe bia yɛ ba yɛ ka asɛm foforo ɛsan yade pii ɛwɔ nipadua nim di dwuma bebre wɔ mu ɛno nti na asthma ntehye wa yade yade bɔne a mepɛ sɛ yɛ ka ho asɛm kakra asthma yade na de kodie pɔte de sa yade we ba yɛ ne hwehwɛ mu bi ani wa adan na di na mmom ya na yɛ ka sɛ environmental factors
factors bi ene genetic factors bi etimi keka bom ko fa saa yade we ediba yade bi a eye wa na eche se kwan amframa ene mu ko waharawa ho no chematew bi aba ho esese waharawa no enya amframa na etimi de de nedwuma eno nti kwan na amframa ne na mu ko duru waharawa no ho no ebia na ye kuro ana ehwa ho no ene ye ka ne se we obi a wanya saa asthma nte hye wa yade we yade aba ho na inhaler ne kuro bi ne ho na eba woni pam a ye behwe wo saa wanya inhaler ne bi ntem a na kwa kofa wo ede abro edru betimi aso ano ede ama 3p garlic mixture enframa ye home ko ye mu a ye mfa ye ni hunu no enniema betimi frafra home ko mu anakofa saa yade ko de wo we ede abro respiratory infections bi ti se common cold eno to timi contribute na akofa saa ohaw no ede aba wo fie ne mu ade agro abo bi ti se okra eya na ye tufu se emane hunwi no enko mu bebo wa eya na etoda anya wa keke etimi didi mu akofa saa yade boni we bi ede betena nipadua ne so wo hwa ho so ye no na wo pe edupa anonom eno ane 3p garlic mixture obi age atum no pe bi to so we oba wo ye bema ebeboa wo asan ho nyare wa nyina ede ama wo abo atefre enye wadamfo ura dem na hu tefre kuno esan se ofrito wonso ana waduane mu na wanhunu na ofedi a etimi nyensunsuanso boni we bi ewo so we obi ade ho ato painkillers anu oden so ya obi abeti woni paduane bi ese se wonu painkiller anu oden ebo anu woni paduane mu etimi kofa sensunsuanso boni we e de bro preservatives ne niam e de fra yenuane a ye de ne yemman mu se e de bo ho ban no enu so timi bo anu woni paduane mu ana afia kofa sa ya de boni we e de aba ne nyina mu no edro krope na mekanfo ediamao eno ane 3p garlic mixture obi age atum no pebito na frase nonom ne sisia eno nti wo bre ahome ho ohome a enhyeda ensisi so emawo anasa ota wensin bibiketu abi so ana wuti aya oyada bia kata achi obi yade ano no ebi ana nyeti yade keke betimi abase asthma nte hyewa yade no ena epeni padua ni mu atena ena akofa sensunsuanso bone no ediaba ede wabi aba wo so titiw ni anajo a wada obebo wane saa na distractive sleep wuntime na ade e wanso kire ne na wo ka wani gu so ese se obi wani na abo wa no Mr. 3p garlic mixture du pay bi na no nomwe na emwa eni sa o hawo no emfi wo so otai kwan wo minimu ana wo hono mate sa won fe no eya wo ya obi ho perfume ana ade bi pampan bo fa so ketua bi ana koyi utipaye e de abrel e che se asthma nte hye wa ya de ni penipadua ni mu atena edra no mu abeje wo 3p garlic mixture ma men sanfa doctor number ne mawo ebi a want fa frenesisi a ene ne ntwetwe nkomo cheche ya de ni mu eche no na wonche okwan a wo de efa so ne number ne bio 0248 92 88 92 88 3p garlic mixture eboa eisa ya de we de free wo so na ehwe se eboa oni padua na mamoja etimi ade afusane eye wontini ne wo no ban hodo na moja na efa mu ade afusane no ekwan ya ofa so didi ne mu ausrade na bebre anwa aduane bebre ada wo ntini nim ebi ado ho atonsaden no so atwontwom ntini afon no ememu mie na moja etimi ade afusane aboa no akotwe ya de pressure e de abrel nyo moja na ado so abo so we nipadua ne so na moja na entimi ne afusane ye na kofa pressure ya de no e de aba wadwo e 3p garlic mixture ebi a wonso de e stroke ya de ni nyina ye moja entimi ne afusane ye wo nipadua nim no nipadua na kwa ne baabi ehia moja na de adi ne dwuma enu ti adwene da wotimi ne so ehia moja se moja na ani afusane ye ankonkwam wo wadwen ho friend cells na emframa ne nnuane nra hodo bi adwene hia na etimi de adi dwuma no adwene nya enti wadwene di kan jojo na aka nipadua no prekope wo ho na wo fanyina ewu ye bo wa wonti yetimu a wonti chew se stroke ya de no e de wo sene enti na wo ma ne nya wo kwan pe 3p garlic mixture du pe bi ne frase no nom na emwa enisa o hawo no emfi wo so diabetes asitwe ya de na etete wo afi no akọ hospital ami aka chew se wo sugar level no e wo shro ana wo ya bodi ya chew se sitwe ya de na nkasa wanya bi ya de bone e ba so etimi di udem esanse se kroketo bi kra na beto ho a wo betreat kro na treat sa enko na ye kese de bedia ne se bebe kro ne da no sa ya wo nan wonsa ye nkotwa emfi ho ote wo e twen den edupa na ba se ebeboa ye nyina eno ane 3p garlic mixture edu ne ye mama ena ye mama nso wo ye oba tie mi yipa efichi kromu ya na atena wo so acha wano ma bibidro ni abrofudro de etia na etie no wei eye wo last stop
umoja na bobonto a entime ma abontene yie ene ya na kofa saa ya otendenden anu oden no edebre no unye dupa bi na no no ebe na ne saa moja ne nyina ba abonten kama ama ho etime ato menstrual disorder ensisi so ye emfama for wani to 3p garlic mixture so bibia betoto na akwan mu edi ama wo ye be man so dia na eboa abo prostate ne wo ban di ama ho ban boba mu a eya na ye oni obedi namu nhyiamu enso na ekọ oba na wakoda na e ba abonten no prostate no na ehye ayese nso no edi amount Johnson tentem Johnson echi moja me Johnson ameti ya umbe mememu hyehyeme so bi ani nya krogen edi echi ni nyina beja ya eye 3p garlic mixture me kana meja de hia ne se obefa number no na wa frɛ doctor na wankasa wa chechi mu ache no edro ne ntime nsa onfo so ma wonto oye doctor panyini obeche okwan a wo de efa so ne mom ya na wa hye ne nso ukwasa ukoto ye edro no a ewo toam ehwehwa ebo garlic ye da ho ye kokko ena ne ti no eye kokko baby abefa bi ebefa do fufuro bi dia chew se eye garlic mixture na nya ne makan no mesrew ensom ko wani nkopim so benya no bi ansa na wato wa adwene eye wontanta ebibidro ne abrofudro ye de wato sunti wo ye den 103p aka ho ema ne hawo to 3p ni kofi wonu wi a 15 minutes sima dunum echi edro bi a wo bi abetimi anom enkofo hawo emre wapomoden pharmacy shops herbal shops be eton no bi aboremu a utimi enya bi ne dodo mu na wo pe no Accra Okanshi eye Kensuo Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman Kowedama Pharmacy Tama Community 5 eye Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ND Mushe Kumase Kolinak Herbal Dani Herbal na Kriske Bema Obi ho eye Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofori Gapsen Pharmacy Wamuni Awe Enterprise ani Cathedral no ND Mushe UDS Obeko Charles Herbal Tamale eye Wofakujo Herbal Eben Electromat no Komi aye we ene bia ye to adro bia na je edupa bi fakosi watifi anopa ne anwumre wabobobi na aboa ama wapomoden pa me sorry so dia doctor number na me body atwato me sra ofa number no na ofre doctor emfere sene wo yade na tie bia che no funu chi fu kosi ne na ase ekere no waye krado se obetie o na waboa na oton yade a e na onya no adro doctor number ni bio 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture edupa ena ya ton de ama no bomodin na doctor number no friend no na ene ne entwetwe nkomo ba bia yedru yi no yentwe ye ho na yenye nkrato kakra na yakoba yebeba wo nche wa bonte woni abeje wo so adwenche kan ho abasisia amuzu garlic bitters ma moja di afurusani yi ante mu star bia aba foforo no ana na wo nante ana wa che wo sisi wo sugar se wunnim yare ne na me nipadua mu a enka wie wonya me wrofo kra oh sorry ya ready en fan siri nipa menim ene etie me yare ankasa kakra na nansi ache me chinka sei asemu bu ade woni Lawson herbal mixture e wo fie Lawson herbal mixture ene ewu adwuma ye pa if we say se me malaria ne kan ne ho a achinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no honam ya pa wo bo no bia umia no kra wonte hwe enso akire no na ye no ya afe malaria koko afitikromu amane hunu wo so ta ye wo ya ade en eya na mentini mu ta hwe me pa na ase de emikotodwa hunu bisa me so de banchi abobo ngumu a Lawson herbal mixture ebetene tama ho atokra ene se Lawson herbal mixture ma me hoto me dia meda was na we no enye sika na me beda was oh let us in kind wo no ha what triple me nya me ko pedia process ya our pharmacy chemical na herbal shop bia be me Fre 0248 619 999 and then 0242 133 577 Lawson herbal mixture de ehon na ase in kind. There are many reasons to connect, and it's all to put smiles on the faces of those you love. Daddy, thanks for the tea cash, okay? I love you. That's my daughter, Angela. Tea cash naba. No papa Caring for my parents, that's my duty. I also get to pay my utility bills easily with Telecel Cash. And to the suppliers at my shop. Hello, sir. Telecel Cash payment received right on time. Thank you. I get to make them smile because I can pay to my suppliers' merchant numbers, even on other networks directly. My dear ones. We keep the connection stronger when our family, friends, and business relations are happy. Live on cash, enjoy convenience, and make those who matter smile when you send them money with Telecel Cash. Telecel, connecting energies. New ina edi
adansie dada achinji bia ni ho ese abofra bia da yeso ne se obenya Orion Cyrus publication enwoma na odi didwuma efise ebie mufra na dwene mu enwoma kenkan ekonkan omakontabu omontiase tewufua efi nursery 1 ekopim nursery 2 or nwoma bi te se language and literacy, numeracy skills, phonics and sight words, picture reading and coloring, writing skills, natural skills, and a KG1 and KG2 so your language and literacy, numeracy skills, phonics and sight words, picture reading and coloring, and a primary 1 ekopim primary 6 and so your English language, mathematics, science, creative art, history. Orion Cyrus publication enwomano envum so nim na bofra bia kenkan ya onyanti asesromko. Orion Cyrus say baby a obia say akra ana kumase ana region bia no for 0555 313 658 ana 0249 411 234 na yede bebro emofra ni nyina say Orion Cyrus publication if we say oh papa. Semi sorry no pa. Kel Chaco toothpaste na me de twitwi me se. And me confidence the money nyina. Se wushia ama na me sifit go so na me sre a. Eya wanwa hu. Me de Kel Chaco toothpaste ene twitwi me se. Oba de ni pa e wo bidie mu no. Ene e dia ye Kel Chaco toothpaste. E boy sen ho ban e free mowa e boy sen mu tokro. E se ahye ene enumunka. Sure se amani Kel Chaco toothpaste so nie. Yeti center for. Me de magical Chaco toothpaste at tubu. Me use na no pa. Ya na dwa me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwaso entibi nama. Na me si 32 ni na guso. Enkane no ania maame nim di bidie twitwiri yense no asaya bebie mu o bidie wo Kel Chaco toothpaste mu no MSC fita emana hoden ne sayi nka bia mo wonum ye hwam enunti mo amonom coffee wine any tobacco e kamo seso no aba mamo Kel Chaco toothpaste sankofa yenchi Kel happy smile FDA aje ejodi nka to ya to mo. Also be me a person. Same. Yeah. Mashe musedebie na ukita iron. Madam nurse ni bi na check me no muse. Iron ni bi pa mu to say in fine. Beba, way and almost fun. Bioglobin syrup and ab absent. Mojedru. Rich in iron, folic acid, and a B vitamin. Andrew Ubwa and Mapodino. Wundima. And here I know when you got. And yeah, Madam more capsules now. Oh, I see ya now. Yeah, what done for the catcher was say. When I compare iron, when you could be one, what time press and iron. Bioglobin will be it. When I come on my bedroom, when I baby to iron on the hey, side of fire. Pharmatrust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules. Eya pomodiedro. FDA aje jodi nkratwe ato. Enti musto mu na abobọ mase ane amana no rural bank any da so susu loan ne mesu mase menso omon koso microfinance loan nti na mini o me die bonanza loan na meje bi bronya no eyo stay message bi amana no rural bank auto loan nti enya me ka afi let's koko moto koko loan enye no nko a omo commercial loan access finance loan and na salary loan adima bosomia ka tu adwuma yefo amana no rural bank a service account current account fixed deposit and na any daso 80 order for to recover on to mabebo amana no rural bank for dia no na di ye yankra bata no enyina hini any aso e kase eye head office and lorry station hwe animo emrom ye ni St. Louis College of Education hwe animo Asafu Market VVIP lorry station ani to wa esra so na nadako adomako the second terminal ho bibia ni de district police headquarters na ni to ene wo abua kwa ye ni Ghana Baptist University College hwe animo en na tafonso ya wa Las Palmas restaurant na ni to ho no mo from anana rural bank sasie I was 024 327 0734 amana no rural bank service beyond expectation. Brokojo, when you be, wa shall fear honey office wallpapers, blunt curtains, material curtains, sofa covers, ne comforters. What stress would door year? Oh, me das. Bro, me na my wife will be kitty as I know. Hey, sir. I see if your curtains I dada. Intimacy sano. Oh, said Wadika, and your monko Alaska Star Enterprise. Quality curtains, bed sheets.
different colors and sizes. A whole na wholesale any retail na. Yenya no abuomre. Na ring lights, modern wall clocks, and aqua panels for room decoration as well. And flowers, flower shelves, room decoration ornaments, decor pictures, aroma diffusers, shaggy carpets, PE foam, crystal light projector, any designer mirrors need the BR every Alaska Star Enterprise. Wifey, yanko say si ana yanko to Toby. Yes. And the Kumasi Mofre 0200-281080. Accra 0248-315-258. Abusua ye try ho agent kato kakra yako na ya be na de aka ne nyina no ye de eba besoso na fe ye de amammo ye kyerɛkyerɛ de amemu a bedru sesei obai enkomo a wo boy yen no nso ye behwese wo nso betimi na wakyerɛ wadwen wo ho mo comment ahodo eba ye no so bepam no ye bekenkan ye wo Ghana month mu eno nti ye pese ye gibre wo monten so na ye ge wo nso wadwen kyerɛ wo de ya kan hu ebia na wo bi ka ho wo asem bi se bi ana nso se wo bibi fufuro bi a wo de beka de ya kan hu a akwanya no wo ho ma me nko ahoma no so na memra na fe me round it up kra ansa na ya so na yakọ 03220-835-818283 03220-835-818283 wadaroma oba ntiem yepese obia timi baso bi na yedi nkomo o say content no yasem wodi kan na wo kan wasem a senso nkomo a yedi fa wade no ho na wo ho asem bisa mpanyimfo yi wa ha na yabisa na fe ye de ama ma me hwe se obi wa ahoma no so hello Ohemaa bi ba ko pe na ma ya chere se bam me ma jo me do hen ma kokko ben me awie ma me ntia bejafo ni na ma bo adwuma pa ba ta ne kesa ba na me ka kakra pa me sere ba ma no so dia wo chenchen kwa na e bo di sampa wo na wanye mo ba wo so ye utu na mo na wo wan for DNA na hu se enye wa na se wa so that the ultimate na da se enye me anti me sere na friend dia me sere no omra na mo ma ye DNA na yam che ba dia ewo nyame sere mo na djuma pa mo bo. Okay, Yakupon so show pa. Hello. 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 Na fooding baby afrefi. Let me see if you can say something to the quiet. Oh, papa yetio. Emma, nyame passing said that for the quiet. Mama, a year that was in a papa. I also about the DNA. You say, about Abel Nakodia and Quaben and Montana DNA. Now, our lesson. That you do a good you try and no more the other day. Come on. Okay, Yakupon son come so pa. Hello. Hello, mama. Foodie baby afrefi. I found. Hello. Kafro, madam mamoshe humano am I hello? Yeah, Ohemaa. Bacho woody baby afrefi. Ofako bacho kasayeti o. Okay, madam mamoshe. Say ye befa fufra fi say ye ntene nka eyi. Hello? Oh me ma Yeah, Jawfa. Oh me ma somo kofi ase no tan coach. Oh me ma no abedwafo nyina amoni adwuma. Ya bia me ka se adwumadi amodi no eso ye ni papa ntina na ne brago ato no so ase ne ba penyo ni misafia. Omo age bro mu tie wodendene. Nigeria me chia pa na champion boxing. Oh me ya ma mi woni case. Send you now can when you are brain or I when you brain. So we did the same colony for funny idea. What if you with a none in this one of credit? What you would have them man when you're Bema for Frana? What would you mean that our friend with us? I'm a young man of the buyer say, what's 1.5 year? 1.5 year. Now better than Bema in country, I would say, and Colano and Yanibia. If you are mamma, tell me what kind of obey. Then we're born a year, and kept the amabo piano. Mamma, you are better for near the two in South. But that's what me. Men so me that say hello.
Hello? Madam Fooding, baby, I'm Freffy. I'm from Doctor. The friend, I'm in Pacho yet, you. Media. The Omo coming with and the man on the thing. When I don't cry, and then man, that's no, a woman, a top one. And then man, Abama. What get different grow? Oh, I did a man about one kind of credit. Oh, now, there's no way. Then I will cut the animal. And then man, I'm not the animal. We have for good, and okay, you don't want anyone, I'm just the opinion, you don't know of an organ or a form of the channel, madam. Okay, yes, so you does say hello. Madam from Pacho would be baby of Freffy. I'm blue, I'm look at you, boys, Yakom, make a pizza for you. Yo, Quabi, young quay. Quadjo, yo, young quadadianoma. Now, open a house. Let me say, baby, will be a man canon. Let me tell you to impose. Young man, I listen, I make one some macra. They say, my Anna, oh, man, and I say that I want you. A man be TV chase your movie. And I can know, I am Muni. Oh, Muni. The Selma. What Aroma? So, what Fabi, I need the end of Quayana. Aye. I thought quiet be Munche. Oh, telling you, me like cry, me like. But talk quiet in my lap. I mean, can't put you out of Michelle. Oh, I rather hear what it would do quiet anymore. Crystal, anyway, did that so. Hello. No, what the question about what do I? What the question about? Oh, Kafra. Hello. Me, mommy, who Pa. Yay. No, young quay, I'm for them, quay. Young I should count and find out the draft. Mama Biggie, any lady go to save you from Council Pa. I jump up for quite go hard to Musha. Yes, what the Krama Kumo, baby, you crown me. It's me 2 hours. Baby, now wondering. Oh, me. Contract my so much to much more want to market your meat and boss parties where we tell which of a quarter me chow and engineer killed. Mama, hey, what are you? I'm a big mama and Mr. DVL, you know, me back on the board, Diana. My day, and so into the almost the other for Pa. And yet, just a bama be any visit them of a quarter what to be. And Nigeria, me, I make a matobia because and then on, mini abano, and somebody sama. No, quite me can jump. Uber come not paying me back. Because we'll be signed 3 times. I know pursue a year and but never if you catch you. Give me one who shares it here. A mamma of uncle do. So we sat down, will be the year BD1 in China. All can't tell evangelist. Yes, I want to was Obama do baby now. I should kick a crack. Maybe I'm so say. Baby, baby, with our city. Say, okay, hello. Yeah, good afternoon, Ohemaa Benewaa. Good afternoon, yeah, I see. Hello. It's you. Yeah, Ohemaa. In fact, the UTF is a union man nowadays now. For sure, how money is you call a party? Generation idiot. The vessel of braggart resource. One share almost will be a minute. That's a pa. May Barbie the phone, my bedroom, no, my drink, na yeah, Kano. Said ye, and your bema, or not a force ye, 1 or 1 team. Waka kwaya some woman. Mama Nehamo. A man who need dear no, ye Ghana man, but a man house that could be a rea, a china, ye do it to me, dear firm. A more to was cinema, quite fast for a wood tree, or who no near dear, no for send near dear, or the air so near do right there more, or boo beautiful at to her, and to a free mobile choir, sir, and no quite different. Obi rosa be sabi ne boxers kan e danta no kra na enye ne boxers ya bronia ya bai kra ne edi ni uhu obi singlet pa ehye no a na be ma kra ho nya akono sa huni die ni nyina no mesra wo ye be kire e wo ye dwumadie so na aboa ama bibia etimi akọ kama enso e dia manti ewom de okan na esre die ne so hu ya ba oba bi enya se odi ne huni mefa ba ko entwa to na fe memra eye studio B. Hello. Hello. Would you baby a Freffy? The bomber battle, get no here. The bomber battle.
ɛda no meba bɛgye kaa bi na menhyia ne paa meba hɔ bɛgye phone na menhyira mo paa mefrɛ ɛnhyira dodo na menhyira mo na ɔbaa ne nsɛm no ɔka ne deɛ ɛnsisi so ɛmi sɛ aba mo hɔ deɛ aberanteɛ de ba a biribia bɛtwa abase paa dase akake na no miensa no abo a ne sa nyakopon ya adom a ye dada no saa kyira nso ye beba se ye ate awade ase afa ye nhwe abadin to ho akwa na ese to ne badin ye no sen ne kwan ye sen nipa sen na ese wono ba edom ne ade ebedi ho nkomo na miensa bo no he wadom tv a yakra mo besomo so mpa medin e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje wo so na madawase dwumadi edi ho no betoa so ye nso ye toa so kakra ne agya bedwafo anu de sem wetwa toa ansa na ya so ekura lady ene wona wonka bia wo no ba asa no ntino eja no tua to dendendende wadaroma ye ka famefa ba bia friend say entwubosi akonde ye fa yi ma ye ka awade ma ho boa ma ho ni dia ye de kwa awade ase ye ma mi kwa kan mekotwie ho asem e na akwadworo nti obi wakwa woni mbuo so yam na no me ma me tambuo de si ho e de meko na entiantian apafopafo no bi egu so panyimu amanyina duru sei no ka metim buo no ho se twi na fe twi ma ne mfe abane nyina na msi ho na mi posa na mensa patra ko hye ebuo nanim na te meko ni bi mi wie mensa chi nyina na dwene nyina ama na eno na eretete yen tero no wutwi ni sa no a adua ya keka okay ye wo adua bi adua de nkwan fufuo no na watwa boode ne hono no ye boode ne hono no watwa na kama enna de bepiepia every buo no so etu pia watwa watwi ama ye huna baba akokora wo eno na eretete yen te eno no nkwan ne sija no so a wo se nkwan ne frumate se ka se nkwan frumate a na abene yie me da matambo onde akoto me fie de imejabo ba no ho na de bo na nkasa koto fie me padwuma den bia paso ye nkwa kwame Ohemaa me da se na ye nche atie fo ni before so sarapia wo ginya se nyame hwa wo se wo hwe okay de me kan kakra ne se ye titi obi kan na titi obi chi ya na no na me ka mi bi se saa ye tete no sanka ye bomo de ne akwanchi a na ye sesan kofa enchi okay anka be boa ye ama awariguo ne e man tete ye ofie ya de yo mu ni saa nyoma ni nyina yetimi asa akofa ba na na sofo ne big mama kan se bi se social media ba ni nti e be ye den se ye be sa akoye nchi but mimi hu ni se ye mpanyimfo somu a na ye tete wo ye communities esomua say ye ti ye ya ye kire ebia na ye kire say ehu hia de ne ni se nke ye sa besua enu nti na ye sua ne adenti na ne ye sa say ye mfa ye twi kasa na ye sante kasa na ye kasa ye sua ye ka regions nya ye nsan fa nko kire ye mana de na omu sua bibi because I know baby to say China. Omo de omo kasa na kire mo fra na de nti kwakora ne enkran keto atimi ye phones because what de wo kire no asie yesusu ye ho Jesus for na mpanyi for ni nyina ye ho Jesus ye dress ye bibia kire say yakofa obedie abrofo no bad be fa ne power ade ko ine ye tuma ye ba kromu a African printy eno anu omo be to de so mo ba no ma be sisa nyoma papa chow de be ko ne krom omo value sa nyoma no e chen yen yankasa yete ano enti dia na ekote bayre ahomema ama na kobasa enti mi de mi susu se ye mpanyimfo ye nya brade bi yete ese government ye be ko aba fefoforo be sa ba ye sa be government so ye fa nkosi ba bia enti si ye som Canada ye kan ye sabi nenu asoro no musom okay omusoma communities be som na fe ye ne kakra asori be som ba bia be som se de ati ye de nyoma be kire nyoma bebre nim awade no kra me se de mo ka tete nyoma me nyini de so ma me to saa nyoma we but ye beti bi no anaye maame no anaye nananom kire ye bia ye so ye fade ede ewra ye dim ti ye ka se ye kofa abefo nyoma ne dia ya brabo no enko ba bia ya ware guo ne be guo because ene no ye se ye wo bibi ti se awade no kra ye wo no contract
Yakofa bi abaye memu hansem no nko a na yagusu ayedie. Awade 2 months. Ya ne shepe kun fine. E be wi ache 2 months pepepepe. Na semi ware bi. Ade na aba. Enti sa nwoma wo ya ye kyerekye nyina no. Nyama ye mfa ne se ya betena ha ye kan ne keke. Se Ghana man ye kyere ne ya chance ye kyere ne ye ne kawo. Okay. Ye mfa nye adwuma. Okay. Ti de meka ade atoso no. Jo. Eno wadaro mama sima baako. Wasem etwa to ya wodi gya ye ne a ya ware dada tete awadefo ne nemma ya ware foforo ne nyina no ka bibi kakra bi hye na yenko ana me da wase ese ni medi gya man Ghana emebunu nse ya ho siesie no ena owura bi frɛ ya na o ka bibi no ya ho siesie na asese Ghana fo emaba wa ne emrante no ye de na mo abonten egu awofo animu ase egu ya animu ase pa o ene ye ntare hyem e ma titru obehye no wagya na furi so ato wa afa ebeduru mre bia obekọ se okọpẹ eba no na afa wonya wadi kan de wo hu na wo nipadua nyina akọkyere e wa abonten na afa we nya bia na de kọhye wo maame ana asa wo nana so wo na ye bayifu a wo ye wo enti ya ho siesie no mom die sese mabunu no enhwe ni ye ni ensesa. Okay. Ensesa. Yo. Yeah, say metimi aka ne ya aduane no asem. Ene ema no bebre kwa aware a yetimi nya hwe ni egu aware bebre. Magi no a titru free aduane no aye nimi ye. Okay. Ene dem asiesie. Se kurukura ekọ adwuma na atare a wo hye ne kolai wa anye ni yie. O hokura wo hwe ma no. No asebre na no. No de ahwe no. No aye de sei. Akana tikwasim. Enye fe, enye obuo. Okay. Enso ye nananom ko mo tete ye di ebuo na tete ye nso na mafo na aba no e ka damani o mo nim ye. Nti yesra wo mo ensua saa de na muwa ye na nhye o manga na nimunyam. Eni asante man nimunyam. Okay. Jo. Mama medase epa big mama 1 minute pe. Ahusiesie e ka ye fa yewra honam mu kakra. Ma titiri na yenko ai ma me dase che Dubai fo nyina amutie me dika ba mema ho broni bia wote ne kurom a wo so do of to festa. Okay. Na obeye coach wo Ghana na ho siesie na mafo mema no ya fatu ehun so no si e kase be ma mani free be ma se ne trouser and wa belts come on oba won say owo buo we there yaran bi so mo say nti ya mo tomo sa wonam pa na wo trouser da wo to ase feeling bossa no kura ni fi na say ya fi just say kan sa ba ma we ne sa wo so oba bi fi abepe me baba wale ya be ne be ma okay be ba ma ya no so etoda pa Ohemaa ye pie ekwa gathering ni ade hu obi pa na ho siesie no ho no fi wa hwema no fo no ano no kra ya baba da bonten chese satare nso atietia ni trumu nyina gu ho sebe na sa wo de sei sa wo se wo de bena hwe tete no mani fi yi oba wonyima ye ntodo kono kwa bonten bi entra bonten ni di entra bonten kura ni di wonyima obi hu afu kwa otimi di asram ye wo ba ene de ye ro wo ta picture no mu yo mafu no no photo shoot na wo a wo yi ni nyina pie Ohemaa sa tumi na no mo de yesa de nko yi na sa fe na pa bene no nyina yi omuti enu ti e be sere ma ya no mpenifo se kata wo hu sie okay se me kwa so pa na me hu girls ne pa wa pam ne slit ne kaba pa na sha na so wa sha na tare esini form se kama na mani age enti se wo se wo pe be ma papa ware ne dia sua ho siesie sua aduane ye sua se de esi ya nkwan obetime koto green pepper was me koto powdered green pepper ye de ebro sam ne de kala so yes entos sam ye de ebro sam chese se obeba obetwitwa ntos ne kwa no obetwitwa je ne nti ene ya me ko hunu kwan bia ne ye fa fie me ko sam bi obeba ko ne nti
ebekɔ na ni nti Ohemaa opa de wo ye aduane a wukunu na fofo kora ba ni edi waduane a ye hu sesenti sa wo so pa wale pa komu dia e wo so to bo asema yetete. Okay, abusua ya din komo no bebre mama minute ne mpon ye kwa no ebi adru no se de ne ma ye no sa na ye no meka se o twa me aja kaka de na minim se ko ha minim se apon kura wi anesa naima aja she kan woni dia mo bi ka pa chire especially mo ma no okay naima me be ma nanso ye hu ye ma me no masetene tetini ni adru bi oba de ye ne homa na ya aseche ni adru bi asa mo du ayi nsu so nyuno ye ma me kodwale o sansu bucket mi no okay o de ba ko ye ne hu yi na me ka kire ma no yo na ba ya to me de back ayi cap nsu mi no to me de dwale na ba da na ho ayi hwe enku bi aba mo sra no kure e ma mo sent se mema ntimi nka me ka kire mo mema bebre ni o mo yere no mo da sent wo mo ho bo mo ntimi nka no ba utiye ye na ukunu tumi kasa ya mo anenye okay ye wonku bi wo ma wo mo ho a ye ben mo kura ye mpe enko enka antete enkutoi ene sede ye ma me no e de pepre na eyam de fra na okoda ni kunu nchen a ne hu hwam wo we nchire powder with the powder ball baby here. Oh, wa motuam. Okay, no abo here. No abo wa motuam. Yes. Okay. Abo wa ya se panchi. Okay. To nentam ho. Okay. Abo na powder. Fe fufuo sa. Yeah. Wa pipe na sana. O san ball bo to omnu shi ntam. What am I say? Wa hamuni wa hamba bia. That's how da hona fine bo wa. The true scent no ma be ma no kwa etwe no. What am I say? Etumi ma nkonkun sane. But another Obako baby who born fish. Okay. You born fish. Kotoje Obako Jenny. Yeah, and I am an Ukraine. You can be the Kumem. Yeah, oh, they're to Abasa na se won twabia to me no now. No question. Otima Abasa so for soon to me twabia. Now they are done in Bible. Okay. With the baba hands so say your name ka basa. And so yes, how we see no. Okay. Miss Ramo. Now we do more than kakra. No what you say. Yo. Now was sweat no way ye. Actually, I believe self care kakra. Ye de no be sha se. You no mesra mo moba mo nsane. Oba to me bonu ti bosumi nsia. Ade. Yeah. And I would have me so happy birthday, Yankupon Shapa. Ruth Abinsian. When I were a headmistress, I would the Anglican JHS. A what of was say big mama gifty donko was say a year or show happy birthday pa. Samson Justice Simon upon your fellow young tag. If you're Busian and I'm for you now, while you see a dog pa, you wish you happy birthday. Or Papa Sandra, or Manswakwa Siso, well, who couldn't the Honorable Stephen in Siakasi, our assembly member. Our one Manswakwa Siso electoral area was so a dog pa, Papa, Yakupon Shroud, would they now one no more a year pa, a mano. Samson of a Clement, ya fellow Clement Redu, or a Joshua Bencro, about your year, woma. Won sorry ma any abusi any nyina yesi e wish you happy birthday Yankopon won shira na wonyo kese epa yanko ABA Herbal Center any yade ne to say baje duro bi na emmoa o Dr. Atenase me mana kwaba na yemonkomo doc finance medase Ohemaa na meda atiefo nyina so ye de ase baby afidi kese ekoduru piano encha kese ABA Herbal Clinic aso ye de bro bibiala baby biala wo bia hyane so ne etie ne ye pa se ABA Herbal ye prono no eda so da ho e prono eda ho ayenya nyede entumu eti baby biala wo a wo teme ka baby biala wo a wo tie me se wuntimi ne ABA Herbal Clinic enya nkita hodie ana enhia ya tumrika enebra tumrika na ni APA Herbal Clinic enya enhyiamu na adanse ne ba na ye de eba adanse ne kwa na ekoso bese busumi we mu miankasa na me wo krodua mu a efie ho amatena se a meyi adwuma busumi we mu nyina miankasa na me nyina me ho twabere sa na tie wo tena se na opa wo be sore ne nyina ye de ajo samle ya me wo he doctors ni guso mo ye de eye adwuma manusi ya me kwakwa koto adwuma so edi se wuntimi maya bomodi ne tumrika na ye de ebra na so onsanka wadanse me se me dia bibiduro a etu ani fly de asen
ewa abra menye wo pressure me hye wa hweni wa me mfedo so nyeden emu wanene so ebabi biala wo a wotime nka babi biala wo wotie me se wo yade bi na aye okrankro watinchine wunya anu adura tumirika na ni APA Herbal Clinic enyan kitahudie na twedi aponyankopon onfam so na yaresa ne fa hodie nyeden enya odia APA Herbal yade a meye ho adwuma edoso yie pa na enam se Marital wo eni ehwemu ntine ye bomedia na yade ani na tato ne nyina ne hye ye bremu yi menam de bibidro A2 ani flase ewa abra menye wo pressure menso ahweniwa memfedo so nyade emu wanine so memu aduro na mada kofra aduane yede edi koko na abedi a wodi bi agum enkwanya wodi bi yede agum aduro ne fantirima famojam ebetirima beye mu odwa bepetirima kumtrenim kro na abeni no so abehoro so mani na yede atia ekwa enyede emmebiem etise wani no so yo wisi eyo kantan eyo kusu eyo kabisi eyo sede ententan wo so no anope nyumre wani no so yo fita sede ebo asie na tumirika na ni APA Herbal Clinic enyan kitahudi na brade farms no onyede omo ebimu ATM diabetes etitire yade ene hypertension yesi mojabroswe ha wo mu yie pa tete wo mu pa na bebre na mepese munya mo ho entiase ehunu se diabetes anase hypertension mojabroswe no ewo so a ne ko edene se yebetu glaucoma se de ede amount APA Herbal empempe dodo na ba memo mu nkyere mu hu se saa yade awienum no emfiri moja enum a eni ne ho nyede ento no enti mebua se metu saa yade na se de afiri ho ansa na eni ne ho ayede atono it is utie mem na ya diabetes na how hypertension na how ma obi nka nkyerɛ sɛ saa yade no ano nye de eni aduro tumirika na ni APA Herbal Clinic enyan kitahudie da bia meka me se wudi ni pedu ebegyina ho a glaucoma detect wo mani so ase ni pedu no emu nwotwe wo anya diabetes obeye de obenya hypertension edo bibiala wo a wutie mem kan hu se hypertension ni mfiri moja enim diabetes ni mfiri moja enim a eni ne ho nye de ento no eno na APA Herbal da bia me ma wu nkyeremu na meka kyerɛ sɛ diabetes no eye moa enye yade enti wo se wunye adro betimi ayi moa na de afiri moja enim APA Herbal makekanu brane hama no enkohine ni abranom mese wa beje kono a wa beje kosenido konum na enyim wani mfiri moja enim na so ho nyede ento wa ekwa enyede emmebiem ebia wo de hepatitis stroke ena akanwato otu ase na etwem wosisi ena eye wo ya o sankasa na ehaw saa yade wienum yade a mesi mogam yade a oba APA Herbal Clinic aso ya bonus ewa aso ewa oba be fan flee edo bibiala wa wotime nka bibiala wa wutie me se yade bi wo mogam na yade no wakoa enko yade no wakoa enye ya tumlika na ni APA Herbal Clinic enyan kitahudie mesi me de kwaye bretu ma yede abefie me de kwaye bretu abefie me ma so ene aso ya oba na ope edie bia ubenya bi wo enhaban bia ubenya bi ababia ubenya bi enhini bia abenya bi yede ewo ho etiba bibiala wa wotime nka tumlika na yede ebra na Raden farms no onyede omwa because enwanwa ehu se wani eye wo ya ne yem waduro se for kofre aduane di na emesa yade na mpani ampa wudi aduane na anase wudi aduro na ba be ye wani ne ho yede adwuma da bia meka me se yade no eye ni yade so nya ni yade eye tirim yade mpanimfo se ani bo a ekotirim enti wani ni bonkum ka enchene ni faso yede aka na yade ni wotirim se wo anya do be ye tirim adwuma bibie ni wa be na be ye yade ni wotirim wo se wo nya do be ye tirim yede adwuma eno na APA Herbal makika no brane hama enkohene ni abrana bomaye no adusam se beje kofre de na de edi kokko fa bi gum enkoya fa bi yede egum aduro ni mfantirim mfa mojam emla tirim meye mo adwuma empe tirim kum tirim ko na emla ni so so men ni yede ente je number no osu betimi afre na de wonti ase no wayede wabisa number no 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and 0531 78 06 51 0531 78 06 51 APA Herbal ya number say di enjuma no osu betimi afre na de wonti ase no wayede wabisa ebia utie mi wani no eye glaucoma ena ehaw da bia meka me se glaucoma no akanfo fre ni hintefraye yade a ehinta esie nipa da krope na be se wani na yede
ɛde ama tie ne yɛ ma me pa glaucoma na betimi atena ho emfie num emfie du emfie dunum obi kura de yɛ emfie du no ne akiri ansa na yɛ de apie entimere be pie ani ne so no akyɛ kura afe ne fa na ɛsɛ ani na yɛ de ɛde ama na dodoɔ na enimu entino sabi kafra kyɛ ɔma kadem dodoɔ na atena se ama enne wanso ne mu wɔntimi nyɛ de empie ebie heba memoanya ho nkyeremu sɛ glaucoma na kwasi broni ne sɛ anu eni aduro nyankopɔ nyɛ de enka bi da bia meka me se kwa be na glaucoma ne fa so ye de eba doctors na ma ye nya nkyeremu se eyentine na da trenim na sa entine no na ma ye nini ya dire nya nkita hodie sa entine no pressure eba so a ene ko fa sa ya de glaucoma ne ye de edeba na enam se entine da trenim untime huru ani ne so na untime nsoso ma ne nko trenim nkoye mu adwuma eno tina kwasi broni se anu ne aduro ebie heba memoanya ho ntiase se nipadua ne ye mogya ne nsuo na edi afurusane ne nyina beko beba entine mu na enam etise yadeɛ bi ɛwɔ entinenim ana chimate bi ba entinenim pressure ba entine so na sɛ wo pɛ ne yɛ deɛ wɔ sɛ wunya de betimi ayɛ entinenim yɛ dɛn adwuma ɛno na ABA heba da bia me catch say maso e me mfa duro ngu wani so menye wo operation na me nhyɛ wo se pers no we na ma me de kanea shade ya mfa to ho de kyerɛw sɛ kanea shade ne se fia na esumbam a yɛpepam na nyɛ dɛn yɛpepa ho shade ne se fia na esumbam na de adeɛ bon so bepa shade ne ho still so efina na esum na yɛ dɛn ewom ba wo de adeɛ bon so bepa shade ne insider wo so a bright na ɛhyerɛn sɛ da bia me ka sɛ tro ne se yɛn so kanea mfa simpase ana kodo ase sika ne adi aso na ahyerɛn ama obia no nipadua ne kanea ani ani entintra se ma wani tano nyɛ de enum nya sɛ wiase enya wo de tumrika na ni ABA heba clinic enya nkitahodie sano se sɛ dɔma henkro na so yɛkɛse ne wɔ yɛ wɔ benada dwom apia ko bi coast na kyerɛ open ene wo kuma se me wo kwada so edwuna se market na chi ho a ena me wo kwada so edwuna se market na chi ena me wo wono mo afo ne mpatamu no kwada ne ye wo da bia doctors ne wo Genesis FM e wo afo go so ena efieda ne efieda bia baabia ni adehye FM enti se wo kuma se ne mpatamu dia simuntem na nyame ya adoma ebre edwuna se wo pampa so wo so fola G runabout wo de busa agrek enzima se wo fo agrek enzima ka ka kire mate ne se wo besi wo dwuna se edwomu anase baabi anifrafo ni school ni wono ombesiu omusi wo abusa se upe ABA heba akura do bede ebeba wani no wode ne yete ete no da bia mekamisi o mu ahodo mienu ye wode epie ani nim ne wode epie ani ne so ebia wako hospital doctor se eye ete ene how usro operation oba ABA heba ewrade be frɛ so yede aboa saa so na yaye wani ni operation ene yade na saa baabi ma usutumrika na yede ebra je number no ebre ne nti na men sorry so 0541 56 51 99 0541 56 51 99 Voda no 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ebia heba me number no tumnika na bra na Erade nsanye tiase nye dai enso oje ABA heba wagem sese wonyame nsa ye dai ewum okay abusiafo yeko ABA ase ye ekoje eya pomudin enkasa ye bomade ya ne ko doctor nani mutepa wo beto ne bo ase na wahwe wa ma ho aba wo kirada ye beba besom som pamedin de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bi ameje wo so asa na ye beso so no awiaton de no kakra wo ho ye ntimfiri mu na afi ye nso so kra yo Ohemaa sabre eyaseda na yede ebema no abedwafo ene yenso ene nso eye edafo fra mo che ye ntina se na mo che